In this update, Iran and the US seem to be still following the path of negotiation. Iran's team walked out of talks today after Donald Trump publicly threatened to resume bombing and take over the Strait of Hormuz. Economist, Middle East correspondent Greg Karlstrom says it's not clear how much has been achieved, but he told Heather du Plessis-Allen there's agreement to continue technical talks. One would imagine nuclear experts, sanctions experts, the people who would have to work out the nuts and bolts of any final agreement, they're going to keep negotiating, and so that's the one slightly encouraging sign. The Greens say they've had words with one of the country's most well-known economists over a maths mistake in its tax policy. It's issued a correction saying the policy released yesterday will increase net revenue $5.15 billion in the 2027-28 year, not $5.35 billion. Co-leader Chloe Swarbrick told Heather du Plessis-Allen consultancy Infometrics, headed by Brad Olson, had the job of analysing the figures. That was supposed to be our insurance. This is, I think, just human error, and I know that Brad is also more than willing to front for this. It just wasn't picked up. The government is apologising after a report found Health New Zealand compromised a child's rights and makes a number of recommendations. Last year, an 11-year-old autistic girl was mistaken for an adult mental health patient. She was taken to a Hamilton facility, injected with drugs and sedated. Her family say it's had an enduring detrimental effect. Prime Minister Chris Luxon says the Mental Health Minister will issue a response. All I can say is, just as a human being, to that family, we're incredibly sorry about that. And iconic Kiwi artists like Crowded House are among many who could be suffering from unpaid AI use. US magazine The Atlantic has found AI companies use millions of songs without consent or payment. Music management organisation Abra AMCOS says the government needs to revisit copyright laws to protect musicians. And that's news. To sport, and Ben Old has suffered a gruesome injury in the All Whites 3-1 Football World Cup defeat to Egypt. Old was clipped by an Egyptian defender and fell heavily during the second half, with the Egyptian player then stepping on his nether regions, ripping his shorts and undies. A kid from Frankfurt, Germany is one of 4 uncapped players in the new All Black squad. Blues loose forward Anton Segner, who came to New Zealand alone as a teenager, says he rung his parents after a call from coach Dave Rennie. After that, Mum, Dad and my brothers, they couldn't go back to sleep. They were pretty excited, but still got up at, I think it's 2 a.m. in Germany now, to watch this now, just to make sure that it's real and not a dream. And surprise in the New Zealand cycling community with Olympic and Commonwealth Games silver medalist Campbell Stewart retiring, aged only 28. That's sport. I'm Wendy Petrie. DJ
Sorry for
Patalo foi lava ma le fa lo le fa fonga le tatu tinu le nei vanga la fiafi malo le se fu mo ma no fo le tanga tai fa mga wenga pe o da masa ni tatu ya vi ele alo fo mranga le le tatu tapa ausili le langi I lona nga le mai pe ya te tatu le ola ma no se fa pena ona fa au wa ya tatu por klame me sho tatu nga wenga ma tiu te fai pe o na masa ni ya so te tasio va yaso le o tatu tanu mai le asonga fua luas fulu male lua yuni lua o lua ono o tantu yele o ngā tutono le netu sanga luna winga ia masano pe toe lua ile toe tolu masina o na tātou wha mawai atu fo ilea ile tau maruru e mo ia fo ia le maruru ka koe le idonganga ngā asa mai whainga o le maruru ke loto e ngā maruru le mwhai au na whai e tātou ngā ruenga ia mai se fo i o nei po kalami wha ngā solo au tato yai tau fa pene tau sanga tai tasi manola lau sui fa am ngwenga manola fa manolosi mano foi ya lo le fa longo tinga ya I fa am ngwenga pe o masani yai tato man tu foi la tato we to tele la tu fa me la sunga fuai pi kau I vaile le usu
ia ono le sa fia ngai tātou ma fia au mangaruenga I mota malawa fufuanga ia e tele lava fo ina tu le fa ngora va yaso ia ono te mina e tele na le fa ngaruenga I le tātou tino ia ai le fo diso la tu sa fia ngai ngaruenga fa ngora va yaso mela le na ia lai pio na e ala mela sunga fu ma fa pelo tātou ia o kau fa iva fu le sunga fu ia la tu ai a fa pe ngai usu iva I le ngai yaso le ngaruenga o e la ka siku e ale ia na manga ia lo waso ngai ke I vai o ngaruenga ale ngai ko kongi oi ia malo haftai atu fo inicio I la tu sa fa pena na fia ngai ngaruenga ni so malo le finau se le o se atu nu fango fie le nei atu nu fa pena fo le atu nu ne tau mau ia o ka ko o ku le ia le chop ia e ui lava fo ina faisi fainga tau ni vai teimi ia ai o lo mafai lava o na tatu fa so ia ma maua nai se le ni so swani ina yu tatu ainga ia le ngata fo ilo mea fai tu tondo le nei atunu luas fumar fami lu teu te lono ia tatu weva tu fo le nei vanga na fiafi se ia li tu las fulu o le po ana le fa matafia tu ai le teu tua ia ale sunga ia li ataua savea le ngata fo tu fa se manu francisiani mo le tatu por kalame pe o nei ai ia aso ngo fuo va yaso ti tasula te fo mbale la tua ile aso atao lo mo tu lo antu lusu 5 minuti o tele tu la ono ia fa pena wa manava ia fa le mulo usa ia ilo mota mo lawa ia aso ka ngosa iliaku le tulango ile tanto report yo lungo le awal tele le ia fiafi ia no longa tu fo ile awalo si la fia pito nu ma va engo lungo le awala o lo ma ko ipisi ele ngia fiafia ile mana vai o fe au mangalwe Oh,
auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top-up le Digicel i lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Tula bari tātou temi le wanti le nevanga na fiafi luas furmal valu minuto na tāna le tula fitu. Report mo tātou lunga la wala. Ya wa fo ia femalanga inga le tātou tinu ina watu taula le telo fe amngawenga ya sa nga patia le nei fo ia so ngafua mbra batanga le neva yaso. Mai te wanti lunga le tātou awala soronga le lei tātou fe inga le nei fiafi malo le unsa lunga la wala malo fo ile le foi yo mesili mataua o le lei o la pupula. Ia afa pe ngai ke kau fia moe lunga la wala ia kwa iku ila lo ia tia tola ta vale fa ratu sina fresh air fo ile le tono lo ta vale ia mafaala la yo mata au e malanga tu i lo ainga ina ua mai afe au ole nei fo ia so nga fo ia la tau State Highway tasi le mai tawatu faisi pisor vanga na le ngata fo ile lo wanga mai ate tau fa penga fo le tu le west le fa do mai faisi poloko le wala o la so longa le lane Southern Motorway le mai tawatu ia o lo slow love fo ile sa le tatu a motorways le na le vanga la fiafi ia ono le tulanga i teimi whaingaruenga ia mana vai le tātou te nulu nawinga whai le mulo sai so se vaenga o whapena ona e a ngai mai ai i lo mauta malo lawa. I le mai tawati lunga lava le tātou motorway a ngai atu whai tūle la i North Shore lunga o le tātou wala lau papa ia tulanga pe o le masani le pisi ia ono o le manava o ngaruenga. Laisi vanga le ia matou nei Manukau Manrewa poloka le titi ia le fetaula inga awala le saune nei Manukau le ngata fodelo wanga ia tu Manrewa ia le ngata fodelo wanga le failo mai ia faisi pisi ma poloka ne fiafi takanini fa nga solo atu Pampakura ma le faitu pe oni ai ia le nei fo ia fiafi i lo malanga mai le malava le mai tawatu faila vasi poloka le titi lo wanga ia tu lunga motorway ia le ngata folia oni hanga le off ram nei on hanga ia poloka fo ia lo solonga le leile se fa la pe ona failo mai i le nei fo ia fiafi tulanga na pe ona ia le tato reporti ia mai lunga le tato awala pe afa penate fa fonga mai le nei ia fiafi ia fai le mulo sa fa mon le tato tenu lo faisi pisi ia iso se mangala lo fa pena ia ona e nga ia tuai awala va foi ia le mai e fe amanga luenga pe ona yele tato tenu malo le onsa i lunga wala fai le mulo sa tato tauloto lava fai ia so malava ia o e te oti i lo sawa ai te saunga le mu i lo fa uta fa atali mai sei tatala no ma se ie tau mai o lo i go te filo oh yeah ueleva ona u fia fai atu ai fai gatatele ia te a unai o umanatu oh ona tele lava o si oma na ala ina ona na olo alofa oh yeah afai ole a so manatu o mai lau telefonia te a uai uvili atu ea
to laula pe toi no pia ole ata atia. Oh yeah. Ai a fai foi ole asotala. Ai o ya tu ile mala mala masa upua. Oh yeah. Oh you au ki ai no male mea o ke lei fai a lava o se mea fa pe taluona oh la. Oh yeah. Ai ko suilo o ma fo foga. Ai fa o ma ai lo male kisi ai ka so sola. Esa o lautara, eta imana ya lautara. Ya lautara, ya lautara, ya lautara. Esa o lautara, eta imana ya Ela na si fonga matango fina sunga ya Marako Pailate nisi no fatungo ni ya fia lautala io fa mo na sale le lautala sa faile ni yaso fa mo le ratu setala ia etinga ilisio uso atangata ile ni yaso ya te oi fa mo umaringa yaso nga okala le lenga ke pese ai o ia le ala po io fa talo fol tanto proclame na woman i pa angale mafuta malini ya fiafi malol so ifumuria Amelia Mikaele so ifumuria Amelia fa ten fantasy mai Nicola Ulu tano fa malol so ifumuria ya le ngata fo de fantano fantu se uso ya Aaron Sila le mo tanto proclame lungo le tanto YouTube channel tano fa Aaron ya lo fatu mo fa tele fantasy mai le tanto proclame ya male tu ale radio Samos Flima Eva Tolu amo Show.
malea ke viti talenga Tala voia lea o kaka Osaka wai e bakala salasa Nei pula ni pula ke le sala Tanu mi fiti panua lai lai Navasa sanga me tolo pake mai Tumuko hiti te roho e tai Pula pula malea mikilai Ena samaire kure kae Menona pula la ilangi Ena vivi sakayani Ena iviti wanaranani Ena samaile kurekae Menora pulala ilangi Ena vivi ivitakayani Ena iviti wanaranani Drums of the island are beating in my heart You're with me no matter where I roam If ever I should wonder if ever we will part I know that you lead me home If ever I should journey across the deep blue sea I'll never forget those lovely shores Drums of the island, I hear them calling me So I'll return to you forevermore Ena samaire kulekae Enora pulala ilangi Ena vivi ivitakayani Ena iviti wanaranani Ena samaile kurekae Menona pulala ilangi Ena vivi ivitakayani Ena iviti wanaranani Ula talofa tamale rosa Tahiti maori maira Ula aloha ki ora talofa Yorana malolele otonga Ula talofa tamale rosa Tahiti maori maira Ula aloha ki ora talofa Yorana malolele o tonga Tonga e o kukenei me Mahulu ape e kolope Awai holi me akele Taui alo tu kola yane E ale nā nei whawhiwhianga mai le au pese a le RSA le nei fuwanga le fiafi ia ma le tautua a le Radio Samoa's Fulima Iwa Tolu Amo ia ma le tātou musiko le nei a fiafia wala wafoi ia lo manawa ngā ruenga a meise i la tau le naua maua fwisi te me mano lo ai mai wha ngā ruenga o le nei fwoi aso ngā fua mano le ngā lulue whawhauina tani alu mano se fumanuia tano whawhatel whates me yuzo whamumuna sa manuia wha ngā ruenga o le nei fwoi aso ngā fua Yoranda Eva ineta iti Awe Endo anoa Eva ineta iti
Tiare, tiare, tiare. Oh, oh, ae. Awe, awe. Enoa, noa. Tiare, morea. Jo, tiri, waya, oe. Ibora, bora, nuie. Wa, tiri, waya, oe. Ibora, bora, nuie. Yorana, yorana, yorana. Eva ineta iti. Awe, awe. Enoa, noa. Eva ineta iti. Tiare, tiare, tiare. Oh, oh, ae. Awe, awe. Enoa, noa. Tiare, morea. Do, tiri, waya, oe. Ibora, bora, luie. Ah, tiri, waya, oe. Ibora, bora, luie. Tatache, yona, yorana, yorana, tatache. Demora tatache, yona, yorana, yorana, tatache. Demora tatache, yona, yorana, yorana, tatache. Demora tatache, yona, yorana, yorana, tatache. Yorana, yorana, Eva ineta iti. Awe, awe, enoa, noa. Eva ineta iti. Tiare, tiare, tiare. Oh, oh, ae. Awe, awe, enoa, noa. Tiare, morea. Do, tiri, waya, oe. Ibora, bora, luie. Ah, tiri, waya, oe. Ibora, bora, luie. Yorana, yorana, yorana. Eva ineta iti. Awe, awe. Enoa, noa. Eva ineta iti. Tiare, tiare, tiare. Oh, oh, ae. Awe, awe. Enoa, noa. Tiare, morea. Do, tiri, waya, oe. Ibora, bora, nuie. Ah, tiri, waya, oe. Ibora, bora, nuie. Lewa tulai mai le tātou taimi le toe valu minute o na tālo leo le tulai fitu tāl fitu le taimi e whapena o na toe. Awina toe tātou tala mai Samoa, te whapena misi mai ante o le tāo le valu le tāo na leila le ngata le tula sifuru ma le lua. Awa banatu le taimi mulmuli o le tāo fitu le fia fine pe whapea. Ia le bawa se taimi te whaafunga e tātou tala mai Samoa. Rupi pātea le ngata foi le ropeta pele masina, ma lo le seifu manuia. Susa o lo tula, se mama. Sola
Elena nai fa fi fianga le nei fu vanga le fiafi male tautua le radio Samoa se fulima iva tolu amo ile amatango le nei va yaso ya pe ona ina ye tanto musika le na mo le mana vonga ruenga ya pe fa pe le te lungo le wala mise lava ila tu fa pe na ona fa si mau la titio vai ngai ya po pito nu e ngalu hai ya le leila vala ya lo mata la lunga da wala ngau lenga ba ku ka kori poki mo ko pisia lunga mo to we fa ile bula lo sai no te tolo minuto na tala o le fitu
Kusi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whātalofo i lo tātu o tunu le amatanga fo i le nei vai o sa fou usi mai alau whaafonga. I le savaria i nei o le se furulua tausanga talu o na tuu malo. Le fionga di tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo. Le ana whae i eile suafa mata afa le fio anga wa maile. I le tausanga i luafe se furuma le tasi. O les fareide na te neina filifili ai e le whaam sinonga o whanua masuafa. I sana wha ai unga. Le fionga whaumuina o papo soa na i oeti. E nofo i le suafa tamba ainga o le mata afa. I le ua mai o na su e lea whaam sinonga le atunuu. Talo sanga na tu inatu mai suli ma feoi. E filifili ai se nofo. O le wha iunga le wha msinonga i le au te lenga o na suenga. Sa wha vai le furisia leo se vaenga to tele. O suli o silupe vai lei ma wha sua male aui. E to fia le fionga le whau muina le tupu fia. Ina ua le maua se au te singa o suli. I se tasi e tausia le ainga. E tu sai ma wha maunga o suli sa umia le suafa tamba ainga o le mata afa. O le to fia le fionga whau muina o papo. O le whato ato iai leo se nofo. I le suafa tamba ainga o le mata afa i se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le whaumuina le tupufia, o le fio anga o le pea. O le tua ata mao le urua i pāle mia tama i tai o Samoa, sa umia ia suafa te tele mamawa lulunga o le atunuu, le fio anga mata afa fia me whaumuina mulinu u le lua. O le wha unga wa tau nuu i eil wha masinonga o suenga mua le wha masinonga o whanua masuafa, sa wha tonu folau le wha unga o le lasi valu lima lua, o le tausanga e anfe i vasa lau tolu iwa. Le olo o aia iai o le pule le suafa mata afa o a maile, e iai lea le ainga sa le valasi. O le isi wha unga na whaia le tausanga e anfe i vasa lau fitu fitu, ua ta oto sa wha tonu folau wa i fo i le wha msinonga, i lana ilo ilonga ma o se wha unga wa ta oto ai le ta iala, e tu ese ai e le wha msinonga lea pule, ai to fia se nofo pe a fai wa le maua, se auta singa o suli i se e umir suafa e tausia le ainga. Wa whaatunuina le whaamsinonga ila na whaai unga, le whaatino loa le whaanofo tupu o le fionga whaumuina o papo sona i oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sao whai mo le lesi talaina, e tu sa o mana o mianga o le tu la fono o whanua ma suafa. O le mai ai le safraile ua mawai o le whauruina o suafa o sui wha atutu. Mo le palota le titia le tu malo palota o safatalua. Wa whailo ai le komisina o whainga palota e to tolu sui ua le stala. Mo le whainga whidiwhidinga o le ato e sa ili ai. Se sui usufono i le pāle mene o lea i tu malo palota. O sui wha atutu o whailo ata ma suafa i wha asalalonga whalawa i tele le official komisio o whainga palota. Wa au fiai tamali e to lua ma le sui tau vāta mai tai. O i lato wia e au fiai le sa se eile no fua sa fatalua, le fio ngā tu ia pua fuatongi le toa, o le ato vai le vanga wha upufai o le wha tua i le atua sa moa uatasi. O le sunga ia le leua suatanga aso, ma le sui tau vāta mai tai, le fio ngā tole a fua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato vai i la ua o ni sui tutotasi. O whailoa le te tai o le vaenga e puipuia ia te tau tangata i tusitala. O whaia le whaai unga lana pāti wha upufai. E le ai so lato sui whaatu mo le palota le titi a sāwhata lua. Ai o le ata pena mo se isi palota i le lumanai. O le stona ina te neina a mato na whaatino ai le official komisio whainga palota. Le sitala mo tangata palota o le ai tu malo. I lato e fia maua le avanoa i le palota mua po le pre-polling. O le asalulo le vāia sunei, e o atuai sui o le ofisa o whainga palota, i nuu mafio anga o sāwhatalua e whaatino aile le stala. Ma o se ngā luenga mai ai le asfarede o le vāia sunei, lea e tāpuni aile le stala mo le palota mua. O le asalulu, le asovalu o iulai wa ato whaina, e whai ai le palota mua, ai asfarede ai se furu o iulai, le palota lai titi a sāwhatalua. O tāpena ngā umar whainga malo taluai le whaatauina o le vaa lau pase se fau, mō malanga i le vaa upolu masavai. Wa whaalia le sa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo,
E au fia i wha laptonga o wa a Samoa. Wha pele pūlenga wafu ma taulanga. Sa wha tino ina ua wha malia ina umaya inga wha le tūla fono. Ina ua tāpale tō wha ia olo fiti wa aiso na finangalo. I le whai tio ina i o lea fuanga. Ma taunu wa ile malo i le whai unga i le whaonga ina o le waa. Ona i le saunga le mu. Wa whali e lea tamali i sa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo. O le whai unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le wha tauina o le waa na whaia i le mai o suenga insinia popoto. I waa lau pasese ma le saunga le mua malanga i lunga o le sami. O le mainga le waa. O le kalusanga ma le proposal ale ulenga wafum taulanga mene ia ke mga kua foi i oe o tanga vaia e i lava i a whainga whaavaya le malo e whaanga solo i ko inga mea whaapea ko inga ki nga e a ulenga taikasia e a maka maiong kalangoa mai o i le board a maka ngā luenga e a whaapea lo e uma wala ko whaapea mai o lako ki nga e lea ia o ngā averola i o le CDC le fongo a ko ka pengeka ma saururunga mga ngā luenga ia e au di ili mai ngā ma va i di ili po o la se a foi se whakakaunga mas whai unga e whai ai ia ngau o foi le CDC a pasia i ngā e ngau o mga whai mai le folosanga ale mga ngā luenga al pūlenga le o wafu mga ulanga po le spa ia umarenga ia o ngā mailole avi o le gender sport po o le komike kaufonga ia ngā whaalu fo i ngā pasia o ngā muri a kulola ia avi a koa li poki ma meange i kongo le kapingeka ngā lae sau whai Miami skama le fionga palmia fo ngā kaimi o ngā lae au hili a koa ia maka upu i se whinga ngalo kapingeka o le vālia pasia uma ngā maka upo i kongo le kapingeka e au mai le va ia e mangkua vo e whanangolango lava i a ura sa avea miska ngā kaini e whanangolango i le whaukuanga a le kai fongo report ia malako komiki a koa ia me se fo i o le pūlenga ngā kaini o i ngā la le ngā whaavai e lole au mai ngau le va mai sa officialing ia foi la kulanga o lipoki a pipi a ko ai lipoki insingia fa piko lava o le kampangi nga mai le nga fa ka mai le vanga o mai nga i o ka ele i o le vao sa voi ma polima si o la ko kilo ne mo rungo nga do e fa nga e fa nga le va pele ai nga mai la ko fa kuanga e kala fe nga ile le va ma le a foi ma basava o ngā whawai, mau foi o ngā vai o ke le whalongo se whamakalanga foi le o ke kilo ili poki a ka kanga mai ngā whai ar whaukuanga e a foi e au mai le vaale mo Samoa. E le ngā ka foi le ngā. Ia, o le fionga e atu i loma ua o kaufual suafa o le sa avea ma kai fonga. O le lo ia si ingia le a Samoa sa whamasingo foi awa kele ama sa salonga i le timing i le vai kau o le sawhainga lea. Ia e pei o mea lale ngā whawai se whamoe foi. E ka kau ngā au mai le vā lea. O ngā sa pei o mali pokia insingia i ngā i kokongo. O whamaunga mai o la foi i kokongo le tender sport, whamaunga ia. La foi kokongo le kapingeka. La foi e mau i kokongo o le pūlenga o wafu mkaulanga le lako ofisa. Ia, marekele ai o le ngasu ma le masau salo i ngi mea makusikusi ngā lima i e whai. O le aso upina ngalo olo i le tūlanga lea ua whaawau ona au mai le waa e tusa o le folasanga le pālimia le mta upul nei le pālimene ma le au mai o le waa ona toe whaatau lea pelisi ina ia toe whaola i tupela malo e au noa ma le whaonga ona o le maulea e le saunga le mu. Ia, e pute la vole ia le fionga le pālimia malanga whainga malo polan me whai ai.
I le vaa lea po la se kulanga i pe a whaire ngā utanga waia. Ua pelongia o mali whainga malo ka rua i li pokia le kampangi lea o mai e le vaa. Ai ilo ua kari kongunga o la sa whai mali kokoa mea a fuafuanga fo i ale pulenga wafu makauranga. Wha pea i mali kampangi ngā o mai e le vaa. Awa le vaa utanga waia renga uwhalongolongo konge i le saungoanga kai le ikua ngai. Whianga kulepa. O le vaa e wherua i lunga o le vai kafe ma le pere i se ere o wherua. Ia. A kong se umo o kango le waku mo me o video sa sapu e i. Mamako o le vanga mako o i o le wherua i laila o pase se Australia. Ia. O ke leanga i mea o le sirisira kokoa ma le mea le o kau whaleanga fua. Au le sirisira po le ale me kau o ngawhai i kūranga o mea langa le whao ngā kupe al malo. Ai i le whisiri le peonga i kūnga mai. E pule lava le whai ngā malo po le ale me e whai e le vaa. Ai uanga i mai mau kupe i a ua whaalua i o le whakaunga le vaa. Ia le vaa ke le lava e kalawhenga i le alonga kaunga i ai. Ia malisi mea. Ko e sa iri le leima ko e vava i le leila vai i li poki le ngā au mai le ngā mga fua i o ngā whakau mai le vaa. E vai pe kalawhenga i pe a whape ua le karikongu se kala ua mako whataki ai se whai unga e au mai le whakau mai le vaa bosa vai. O le ia i le fina ngalo le sui whai pule o sanga ngā tasi. Ina ia whaia se komisi su e sa iri ai. Po fele ia i se whale tonu te penanga o le vaa ua leo whape mai e le saunga le mu. Ma sa le te tau o na au mai le vaa. O anga o le kuranga la ngā o le ia o iai ia mea whapea. A whaivo whaari se fina ngalo o le fionga ia lo au nu tau pule. Wakala whea ngai. O la fua ia lo au le masaru salonga o le kele o whamakalanga wheu ia i solo i. O ngā pere a kangia mai ai. E ingi me se ngā mako whaia mare pūlenga, mare pōat, mare whenga malo ngā kaipi. Po maua ingi mea ngi mako kupe, ere ma whainga mako whaia ngā mea. O kupe umara vai e a whaia de malo. E whaakau me ingi mea ke kere whaapea. E ingi waa mangi me whapenga. E rei ma se miska kango iek. E ave umara vai i le ofisa o kupe, pasi a kui o le ofisa o polem suku sili, o le pea lua ngā. O la ue whai unga pe ko kongi pe le kongia. Ia e pe a kilo le mea ngā, foile le ua kuskusiri masolo, a e le whamangingo le leile whainga o saungoanga. O le mea langa o saungoa ia le suida leo le whionga li whaipole i aloha. Manga ia lola le ngā. Manga ia ai whai lor susuenga. Su e a po oise singa mau isanga kāla i lea mea a lea nganga a ko le whainga o lea mea. Onga o le whaukuanga mai o le ofisa o wafu makaulanga. Ia whapenga fo i ma le ofisa o wa. Ke mga kua fo i au tanga mai asa i le whaupunga ma le saunga palmia whapea sa le kakau o ngā whakau e le pūlenga wafu makauranga o mea ka wafu ala ko mka whaioi sa le kaungala ko whakau a se wa. Ia, ai masalo po ua ngalo le fionga le palmia. E ia le kūla whonga o mga pāsia la ia le MPE. O nka ngā renga o whaala konga kuma o ken malo. La ua mga pāsia i konga le palmengi. Ua mawhai ei o ngā whai investments o ele wā o mga ngā renga kuma o ken malo. Ia, o ngā la renga whakingo mai ei e le spa ma le shipping le i e whainga pisinisi le. Ia, e le aia ma se me o la sa so solo le ia le whainga o le akinga e le ale malo i whainga whaavai mku la whongo le malo. Ia, pe ua ngā lo fo ele i le whionga le palmia, ai mai se la le whionga i le kaikai o le kuangai. Awa o ia e onga le kula whongo le MPE le whaimea ia.
Ia wangalo I ala wole mede sa fai wo mga pasia sa mako ia umai ko. Il kurang la nga pe on sa ngolo. Ia a fai nga fa fai pe a fai ia wa manga o sueble masa idile mi ko ngombe. Ia ko fa mo le boria. Ile ia mangima ko pe makuilo ma pressure ia kuilo ma mga bawai ia me. Se whatalanoanga ma le tofa ia olo fiti wa aina a vea ma minstao ngā luenga te tele le malo. E au fi aid wha laptonga o waa ma le pūlenga o wafu ma taulanga. Wa o maise la pata inga le mta ngā luenga leo wha le pui ma le toi fua ta ina I tangata wala I sene. Wha le tū la fono a la tū la au malosi po whana. Ina ia wha o ngā tatau e tūsa o le mafu anga wa umi ai. Ai leo le whao ngai se ngai o inga ia fi ai le ola ma le soifua saunga le mu o seiti tangata. O le lapta inga le nei wa au mai na ua whae lo ai le mtanga luenga. Le maliwa se tamaa tolu se furufitu tau sanga le soifua. I se whaala velave na tupu isi umu le po le stofi umawai. Ma fi ai se la au malosi. O mori ai se tau le le solitu la fono. O le fasi o di tangata wha moe moina. Ma ua tau fia le vai ngā leo e whaatari ai le aso. E tula ia I le whaama sinonga. O le lau malosi ua masalomia na whao ngai le whaana velave, o le fo ua maua I sa ili ngā leo, ma ua tau fia e avea ma mau, I a lato su e suenga o lo whaanga sono. E leo wha ilo ina leo le mafua anga o le whaana velave, ona ele I maea su e suenga. O tala amatai o le nei vai aso, soifu. Pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tu I fulu. A whai ngono lima o tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua fo iso walo I singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fualo tū I fulu. Tanga iane I le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui fulu. E le na, mana tua lau tui fulu I le nei whaiwanga o le vai aso o tātou iai, danga leo wa mo ia fo ia ua vai si mara losi mai o le maruru, a meise lewa fo ina I tamama na tina mātutua, ia a whapito nei mātua ia whatu amalanga mai sa moa ta wor fai o le tui o le fulu, so swani mo oe pa te tele ina maruru wai, o le memoni ai, e kusape fai le tui, e ke maua le fulu, o le tā ua male o ngā le tui, e so swani, e whaai titi e luti ngā ina le fulu. Tatu talana mai sa mo peona e whaafonga mai le nevanga na fiafile tautua a le tō whautanga vai e tipi o tanga vai o le Sui Radio Samoa o longa luam tautua ma le tātua tinu. Ia, ripotia mamamori atu mo oe maenga o lo tupu I lau whanu o le tātua tinu peona masani. Whalawlawe mtautia lea sa tupu mai la fionga si umu. Ia na watu si la fiel tulanga peona o le avea I le na mai le mtanga luenga leo. Tautua nā mo I la tō lo iai ia la au malosi. O oe e whaia le tiute. O le mea te tau o na te wai ia le lau malosi, ma le tangata te tau o na whaonga ina le lau au malosi. O le whalawlawe lea. Mai tau atu nā lule li le na whaonga ina le lau malosi, whaongoi mai le lopo se next door. Ia ma mulu aku iai ma le whanga. Ai le te tau o na avea. Ia le laua tupu i le whalawlawe makau kia. Ia malosi lava fo'i o le tulanga pi o nei ai ia tātou Samoa le nei vai teimi le tupulanga. O ese le ngi vai kemi o iei tātou tupulanga I Samoa so le makau kia le mele o iei. Ia whamamoi le alofa o le tua ina ia whapenao na iei ia whamawhanwhananga I sia fo'i ainga le ngata o le maliu ia ai ua ave ai fo'i I le whale pui pui. Ono o le se o le mafua mai ia o le ava malosi. Nei vangara le nape o ni ia tatu tala mai Samoa ia ma le tautua le tō whautanga vai tipi au tanga vai I le amatanga o le neva yaso la. Tua mōsesi anu whapaponga o tatu tala mai Samoa I le tau le valu I le aso a tai au I le alofa malanga le leio le atua. Leo tula mali tatu temi le wati lua sumaritasi minute ua te ai le tu lai fitu.
Talo tamo tātou le so, langi leitulanga tamo tātou le so. Ia, tō ruwa vane te munga niso vango le tunu le ngata fo lena ai au aua na afiele talo tau ile nei fo ia songa fua. Pala si male tātou maruru summa le tonu tikeri le nei fo vanga le fiafis furba le valu. Lona mafanfana pe ona awina mai mo tātou ile nei fo vanga le fiafi. Tūlanga fo inao le talo tamo tātou le aso atai au. Wala fa pena fo i ona ia nei au aua e afiei le talo le tau. Tōru vavana I te munga niso vaenga tu mauruna maruru mo tātou ile se furuma le tōru se furuma le valu lona mafanfana whāturangaina. Tau ni sa whainga malanga mo le tātou tunu o Samoa le whairo mai ile nei fuwanga le fiafi langi le lei niso teimi e apitai ia tōru vavā solo na te munga niso teimi le tātou tunu o Samoa. Lua se furuma le valu te kiriro na mafanfana, lua se furuma le lima lona mawanalo pe ona whairo mai mo tātou ile nei fuwanga ole a fiafi. Se mai se vainga ngati falo le tātou tino markaleno whainga whaiva. Au kilani se furuma le fitu minute tas furu le tau suara ngati falo au kilani maumali atu ile toru minute ia e te al se furu ile poa nanei. O ngati fale one hanga lua se furuma le tasi minute ta le tasi le vaveao na pe mele ngati fale ia ono minute ta le tasi le wodi ana leila na toe sua mele ngati fale mo one hanga. Ngati fale manu kau heti le whamawina ile varu minute te as fruma le lua ile poa na whapenana pe mera ngati fale ia to e sua tutu ile lusu tolu minute te as fruma le lua ile awauli ana leila whanga solo mai le ngati faru manu kau le whairo mai ile nei fuwanga na fiafi se fruma le tasi minute te as fruma le lua ana leila sua ngati fale maumali atu ile lusu fulu te as fruma le lua ile poa na nei ia le ngati whailo le no whanga muri wai piti le whailo mai se fufa minute te ale tu lai se furuma le lua ile pona suar ngati fale maumani atu le lua sumar 5 minute tali tu lai tasi ile awuli analila failo mai le tulango yele kalena le whainga whaiva langi le leile so taiao whiololo le asolulu ia ma le tulanga peo le ile aso tofi langi lei se ia pa ile tula le aso lua o le vai aso asau tala nao le tau marangati whare mo le tātou aturu report your mail official va ai tau mo tātou iau kilani. Tasilima I vatolu amo Radio Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tāo vale le mafua na ianga noa. O le upu na maua mai I le tau vanga li a maneia manonu mai fele. O lea tau vanga e whaapea. O le aalu nonu mai fele e au moe I a le tupu le tua fine o li a maneia. Ai sauli a maneia e au moe I le tua fine o non mai fele. E maneia fo ia tu ai ngā tauwanga whapea. Peitai na manuia le tau mawhai ngā nonu mai fele. Ai tau vale le mafua na ianga noa I a li a maneia. O na whapea lea o li a maneia I a nonu mai fele. Se amu ia oe ua e fia o itanei ua tau vale le mafua na ianga noa. E whaau ngā e whaamatala I se whaamoe ua le tau lau. A ua whaai u lau whala. Whaafetai ua tātou poto mai. E ui fo'i na ua tā wale le mafua na ianga noa o na ole wala aua le tua I se tasi o tamā. Ai ia maua pēr le tātou lotu te tele. A wā, e au umalava I le tuunga mau. Ua tā vale le mafua na ianga noa.
Manuia lau whaasau. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Na mafua mai le fua Samoa le maua pule. O tatua a na masa o la toto wa sisi ai nei le fua o lo sa o lo tonga o ta pese sa motula ia awawa e sa loto ayo kolone le maua pule sa oia tatua le maua pule wa sisi nga fua le maua pule ta wene te wila le maua pule La tula e mai le toa le matai salafai o namula ulula waki le tasiva o balu Mafono a matai Se fai se fuanga I pulenga asiamani Wapule fasau ai Samo ele suia o lo lava tofi E mai e matai Le maua pule Samo ya tautuna Le maua pule Masisi ngafua Le maua pule Tawele te wila Le maua pule O pule matumua Le maua pule matumua Sa tupula ualola Le mau ala waki Le maua Samoa Ua whapangotai o ia I Michael Nsia Malona inga Se talo whaela waki a wai te leito e te pā Ia Samoa Ua tanu oiru e seilo a lo whai o tangata Tangata Samoa Le maua pule Samoa tautuna Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawele te wila Le maua pule O pule matumua Olo Saulo Tonga, Samoa Na pau se toa e tula I mai ta isi o whanele soni E mau ia mai Ma fale pui pui o ia I New Zealand valu masina Ma fale te tala mai Na tula I lole to tu puta masese le alofi E wau Le maua Samoa mo Samoa e le suia E whaavapa Le maua pule Samoa ia tautuna Le maua pule Masisi ngafua Le maua pule Tawele te wila Le maua pule O pule matumua Talo whai o tato tua Na tula e mai New Zealand e suia siamani E whai le pule sawa Sa vale file mutupua ile solo ale mau Ai whanai ina Tukuota msese le tonu O se aso tona I uli uli Lua valu o te sema Te siva lua iwa Ua tangi a ile fatu malele ele o ta msese Le maua pule Samoa tautuna Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawele te wila Le maua pule O pule matumua Samoa tulai mai O toi upune ta masese Na whai atu ia Samoa E fifile mu Awana I toi maua O se ola ai avelo uola Olo atu nuu Ia tau whaamangalo atu Mana tua oa oa o ngā Ia a Yesu Ma aila ia lau fua Samoa ua sau te wila Loto whamalo Le maua pule Samoa tautuna Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawele te wila Le maua pule O pule matumua O le maua pule matumua
Pastor Poni Foroti ya male pesele na pe ona fa fonga mai le tatu tu lunga tu ile tu le to fa siava atone tu pea ya male tatu por kramele na le mau fa samomoni ya wa ftala te tawila va foi male tatu PCP ona fa fonga mai ai ile nei fu vanga la fiafi ya male si fonga ma ngo fir sunga le fa fenga Pastor Poni Foroti ya male pesele na le mau pule tele titile afole fitu e lau whamurianga na sofana ule tanu mai e tau i le nei fuivanga la fiafi i lungo le tātou por klabe ia a se va ia te foi lungo le tātou i meli po i se tātou wa sofana ia pe ona masani ai ia ona vala abeli e tau i le nei fuivanga la fiafi tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu ia le tātou laina pe ona te tala tumo o le nei fuivanga la fiafi pe va pe o le solo wa sofana mulo wa so soifua e ona bara male e tau ya fa se me foi ngole tanto Facebook page le ngata foi le tanto YouTube channel ya male tanto email on air at radiosamoa.co.nz o te mo le le family ngona se fa na mla se fumo oe ya pe ona yele nei vanga na fiafi tolu fitu taslima iva tolu pe fa pe yeso wa so fa na pe ole nei foi vanga ole a fiafi ya male tu le Radio Samoa flima iva tolu amo male tanto tu aso whanau leo a tanu me te me ala o pepe yoane tinonga. Alo whaanga ma whamurianga o le aso soifu o sio mātou tina ia pe au lele ma aunga o sa ai ma palauli ai o loo alala i melepone o le aso le nei wātoa i eilo na iwa sifuru ma le tasi tau sanga o lona soifua whapea le atali ia auaola wikalo whai ia vai lepa le au pepe pili o fasi to uta ma motaa wa ato foi lona fast food valu atau sanga ile so ya masia la grandson ya Vanji tinonga le au pepe wa ato nei foi lona sfuluono ona tau sanga lo Brisbane ya vi ia le lofo le tua i lona nga le le mavai o lo faanga mai na yo tato wa ainga Samoa Australia New Zealand ma so se tu le lalulangi ai fa sili mai ala o pepe pili ya maritina ya salama sina la o pepe mai o Tara New Zealand alo fatu ala o pepe fa taile fa tasimai ivas futa sitosanga vi ia le lofo le tua i lona ngale le tina a to mai ai lona iva se fulu male tasi tosanga ile so ya fa tasi fo male fanau pi ona fa ilongaina ile so o la aso soifua fast food man valu tausanga ia male se food male ono tausanga ia oro whamanianga na le tua i te tono le ainga ia le sunga ia lau pepe ia male fantua meisol whanau ia pe ona whailonga ina ile so a o tonga aso soifua maso whanau talo le tua fo inisia so se tele ia le ngata o le tina ia au le whanau pe ona iai aso whanau mo tatou ile nefu vanga ole a fiafi. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. E ale lei palona le sofana lo tanu me tau le nefu vanga le fiafi se yo ko o mi le kiki kwareka ko masingi de pe sika ko sofanga o ko mai ale ai. Ia no winga la tanto e tasi tanto pese fo ile a ia e fa manuia ia so fanau ia ale tanto tunu lo fa pena ona fa ilongaina ile nei foi vanga ole a fiafi ia male tutua le Radio Samoa se frulima iva tolu amo Patalo fatu Amelia Mikael le ngata foi le ki anemika manor se fumuria fa tele fatta si mai le nei foi vanga la fiafi Aveile a tua Aveilo na fina Sauni Amene Let's go Hey Hey Ole taliton, mawai ale olai va. Hey, ole taliton le kamama le alo, mawai ale olai va. Hey, ole taliton, mawai ale olai va.
ile pale ole ola ile ola e fava vau pe au taunu ile langi ole au savaria ile ola e fava vau mate no fuma lo fa ola fa pale ole ola ile ola e fava vau to ya feel my hallelujah to ya feel my yes to ya feel my hallelujah Atu male fa maoni toya fio ma Yesu oh ma uta watu ile langi toya fio ma Yesu oh yole atua faiva vega oh yole atua faiva vega matago fie faiva vega oh yole atua faiva vega hey he is a miracle working God he is a miracle Matago fie faiva vega oria ole atua faiva vega he is a miracle working God he is a miracle working God he is a wonder he is a miracle working God Yanga wa awina mai Yanga wa awina mai Talia ete ola a fai ua mūlau pa anunu, mana tua. Tia ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Langa i le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e wha ama o maua. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta,
Ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand fa apea se tino fōa le potu malolo lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555, o valu se lau, lua 555. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lewa tos fulmal valu minuto na talo le tula valu mala tautua Radio Samoa Slima Iva Tolu amone tanto fasil silanga le utelu mai tau le vanga la fiafi fantalo fantu ya Penny Mala le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel fa tai Penny Mala fata simai sina leo ma lor se fu fa tai fata simai lo fantu Raito Sifa e lungo le tanto YouTube channel fa tai fata simai ile nei fu vanga la fiafi ma le tanto proclame pe o nei yai o nai fasil silanga le tanu mai tau ali taina le tula valu tanto por kalame tutu ule upenga ile loloto Tato fasil silanga le watu no mai tau le nei vanga le fiafi awane ngalo sau lo mingo le tusi o le songa fatasi ai male lo mingo le vau filfili e mawai fanu pengo Samoa e sifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa o nga upu o le matafa yo ya le matai le faingo fa lave pe yo le fa poiponga ma liu le susingo ainga fesila fa ingo polo se I fa analo fa langingo le kale sia tele o le ngana fa longa fitus funtala no tau na official of Radio Samoa ile tolu pa tolu ono Hope Avenue manukau e te mawai mo nisi fa matalanga vala au le lua no lua ta silima Iva Tolu lua no lua ta silima Iva Tolu pe tanga yane ile shop Radio Samoa .co.nz te fai me yeso oka o atatu tusina ile nei fo Iva yaso ainga seumanu ila vamal fa alo walanga isa manatu le nei ainga o nofo matai ainga sa seumanu na taupuleina e fatanu ina le masino yulai lu o luono ua failo atu ua toloina le nei fa moe mo le masino Desema aso se furumariva lua o luono tatu ainga uma o lala ini usila Samoa au se talia maisi atunuu ua leo o nofo masao fai pei ona talanoina moyuni ai ua toloina mo le masina pei ona tau ia Desema lo o tausilafia faafetai o lo sainia le nei faasalaunga le sao le ainga sa seumanu tinaya seumanu Ana Teni seumanu Lafaele seumanu Yoane Wikilifi Yoane tusani seumanu vaosea a Jong ti a faafetai a Jong ti a sione le toru Yoane le a taua foroia ta faonga faumina pelesi seumanu fawila ma ongo tia talo sanga o lo sainia le tatu faasila silanga lena ile nei fuwanga ole a fiafi tama matene tuai sa a otawina le korisio avele fono tanga a kopai au kilani I New Zealand famalmole e vala awatu ma le faaloalo I tama tuai uma sa otawina le korisio avele o lo alala mapapa au iau kilani ina ia awai maili tatu furutanga ile aso ua taua aso tonai lua se furu marifitu yuni ile tau le tolu ile afiafi no fanga fai ai o le Youthline manukau le tuantu sitasi fa 5 St. George Street I Papa Totoe fa mole mana tuala ule stala 5 furutala le tausanga fa le tupe maya aperila lua o lua ono se ia o maya mati lua o lua fitu alofa le tampa o le langi momori atu ailo o tau soifua maso matawola faafetai o le presidente mana official akope au kilani o lo sainia le tatu faasilanga lena Tim No Excuse Sumpa
ua saulava le tau malulu e atili ai ona e malili pe e nofo i le fale a susu mai le asogafua uma fai le tatou supa a le team no excuse maua i le afu o le ata ma le mamā o rotino o le tuatusi o papa toe town hall i le afa le ono ia bofio o i le wara ka kelo ai au ka ko supa le ngar kemi ngei ia e alu facing au fa afu ia le ngata fo i le u fai fo si madu o le tano tau mo tatou i le nei vai tau e tau la foi ia le fai mai alu facing au fa marstino nei vai temi ia o le tau madu lu ina ia soani mo le tulanga pe ona iai ia le ma lili nga ye ka ko a o le tau ala ia o fai mai anga ai ia e fai sau fa marstino pe ona masani ai ia le tautua ile nei foi vanga na fiafi paulana ne tatu fasil silanga le tanu me tau le nei vanga na fiafi ia male tautua le radio Samos Fulima Eva tolu amo nisi vanga te fia manamla matili ai ia mfeo ne vara le tatu laina luo no luo tan sliba Eva tolu le tatu officer ia fa pena ona fa e sile fia niso vanga pe ona masana le tautua ala ia tatu fa sila silanga Leoti
si le whaafofonga a se o tala noa I o momoonga e le tio a tau tala Solomona e peo le oti o le malosi o le alofa ia a laua fionga ma baila awanga I lo une iola ia a lava oe ma tumu lo fa moe moe le foma ia le tamanu salu pepe la foia I fonga ba tele kalue oe mole malo meleke ai o pasanga le fe au lau tele o le tula fono le ke o meteri to ese le tutusa ele tutusa a fai to ese a tu fai mai ele tutusa e sili la ona fa a uma o ata upu e ole amasua ai o te fa atali pea I se fua o te popole pea o mana tua le ina na sunga se si au tupua Baby oe ole ula e se tua e tale tupa e fai o lona lua awe I tae manu amao I le ngaluna o na whaafua Malanga na luto atasi na lutia I pe au ole sami toe taiane I pe au wala vai mai wa musule te ine tau sala fa amoe moe nga wale awala ele se a ele male tio tala ele fai so uloto a tu lo fila ngalo wa mali e lau fa alo alo o ita o si unga pepe e lolo lava I le angi a le matangi ai o te pese pe ma o fai loa le o se tupu po se li I mau oa e le o ita foia se tangata poto o se aloa ni Samoa a o ita nei lava o si tangata noa wa uma foi ona e loa ti o taloto wa malie toi fua teine o meleke ole a foi si ali ini usila e mama ole fasalele wa malie la fa alo alo ole a foi si ali ia o a Tau fai sa ili ma fa atali tali pea I se aso Aeta Tau fai sa ili ma fa atali tali pea I se aso
Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā Mag ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala au le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au putau whi malanga inga, e awhi a imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Fatalo fatu le tato porkalami a Paulasi a Piliati. Ma lor se fumonuia fa tel fat simile neva ngala fiafi. Ya, le ngata fo le fatalo fatu ti resa ene lungo le tato YouTube channel ya ko poeti. Ya, alo fatu fa tel fat simai. Le wa tasil midu dan talo valu le fo fat simile au ona le tua. Pasta poni fo ti mo le tato porkalami o le tutu le upenga ile loto. Ya pe o masani le tutu ya fiafi o sunga fu verso ti tasil tato nu. O le tu van itu lai valu melea. Se mai fa fongas fa pongo le tato porkalami. Ya, pe ona masani ai. You're all that I need, Lord Jesus. You're all that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need, only Jesus. You can see me, and know what I'm going through. Only
Jesus, only Jesus, you can touch me, and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Whaftai le tua. Mātou vi ia la walo swafa le ni fiafi. Le tua le tamā, le aloma le ngang pa ia. Mātou whaftai atu o no lo le lei ma lo whamaoni. Lau te singa e mātou le ni aso mātou. Mo le ni aso whapopoi ni aso lo mātou wola. Le mwhai ona mātou o mai le ni fiafi e whaatau nuina la mātou Paul Klami. Ono lau tau singa lo alofa ma lo anga le lei. Whaftai te le tamā. Ia vi ia lava lo swafa e whamavau. Whaftai me o malava. E whai mo i mātou. Mai lava le tau si o mai lava le ni fiafi le tua. Mātou te le tonu le tua e te le itu lafo ina i mātou. Le mea le utau i lava i ato elvi inga o le whamanu. Whane i tanga. O le mamalu ma le sisili ese whae e atu i ato oe. Tu ina atu i ato oe me oma. O te tau i ato oe le tua le tapo inga. Whaftai o le vi inga. Whaftai tele le tua i me oma. Mi ialo swafa e whamavau. Mātou whaftai ono i Yesu le whalutanga. Mātou mau aile. Saonga le mū, mau aile fia mau le salutonga. Mau so mātou wha moe moe. Le tua mātou i ele nei soi fuanga. Mātou i tono alau whaulutanga, mātou te le tonu. Tā pena i o mātou wola le tua mo le wha moe moe we saungia. Whaftai Yesu, whaftai mo le tau lango le tongi ona. Le fiafi o mātou o mai le tua e whaiala mātou Paul Kalame. Mātou atu i atu oe le tua whamole mole, se e fio mai lo lava mana, e te whau mai ai mātou, i mea umala mātou talanoina nei pō. O e lava e te sau noa, e te whetalai, e te awa o mai ai mātou le nei pō. Whau ule whaalongolongo, whaafonga, au tangata le nei fiafi, e te whau mai fo i a te awa nao sau au auna e whaialau ngā luenga. Whamanuia e mea umal nei pō tama, a mai alava e tu inatu i ate oe levi inga o le whamanu mo le whanitanga e mo le whatau wa ai ai mātou le tua iawi ia oe me umalava le a mātou whaia nei pō fo i atu i ate oe levi inga e whavavau ono Yesu lo mātou li i wata talo atu ai. Ameni. Patalo whātu sa moa e le nei fo i fiafi e lau whāsau saunga. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi mama, ma lo le ngā lulu e le nei aso. Ma lo fo i ale tapu i mai o tātou whale mainga i nei o tātou mātua mātutua. Ta ma lo fo i nei o tātou whanau i o ongan whenga iai. Ia po whea lawa se mea sa e anga i iai le ni aso. Ia leo a mai tātou i le file mua le tua. Tātou mafuta le tātou Paul Klame Masani. E le nei fiafi o le tutu o leo penga i le loto. Au auna toi fo i mtutu atu i atu oe. Lau auna o ponifonati le fiafi whata lofa atu ma le nganga whaaloalo le swafa Yesu le tātua li mo le tātua whaola. Whata lofa atu i tupu matamali o si o tātua tunu le lo si o tātua tunu na i o tātua te māmatina mātutua. O lofa penao na tāpoi mai i aso te tasi au. Whiangai i fo i lau whainga luenga le tua Elga te foi lea ia o tamawhana o Samoa, ngā luenga mtiute, le ngā to ngā luenga whale nganga, ia a o ngā luenga fo i le tino, o la au tau te talo, ia e manui ai, masaonga le mu, ia mawhai e pēr, o na maua le manuia i mātou uma, whaafitai a te utau nei tu a mātutua, whaatalofa atu i a te utau le fiafi, whaafitos whaatalofa i wauna le tua mautou msiofo, so stovini po lava nisi o mafuta mai ni fiafi o lau whinga luenga le tua a talo whaatu i atu utau le swafo Yesu le tātou li.
Patalo fatu inisi o uso mtu fafine o lo mafuta mai tonu o falipui ia lenga te foi leo mauta ngase po I lava o mafuta mai ia o whengai foi ia ma whaingita o le soifuanga nei ia ona o mai o le tino ia lo fatu le tua ma pa iatu lana wha malolonga ia te utou tonu o mauta malawa tonu o falemai po whea lava se meo e fatu o toli ai patalo fatu ia te oe patalo foi lau ngā lulu ele nei po whengai e mawhaiva tiute mawhaiva e piona masani ai lo fale tu mfa manu ia tu tau lau whainga luenga. Ia mana tua fwina i o tātu ainga uso mtua whawhine o ta māmatina o lo whapena o na ta ape le neilo lo langi so se tu o le kelope o lo tātu iai. Ia ona o sailinga lava le manuia tātu nonofo mau mawai atunu ese po whea se atunu o e mafuta mai ai. A talo whātu ia tu e le fiafi le swafa o le li o Yesu. Ia, le whangaluina fōi ia le tutele o malanga mai tonu o le ai au kilani o lo mātu no nofo ai. A whai o malanga mai tonu au kilani le nei fōi vai tau o le soifuanga whata alo whātu ia te utou i le suafo Yesu. Ia mese fōi bea fōi malanga mai si o tātu o tunu pele o Samoa o lo asia si mai. Ia polo angai mai fōi ona o tulanga o whaala lave pe o ne iel soifuanga nei whata alo whātu ia te utou. Alofa le tua, ia whātau nuu fōi fōwhanga o malawa tu e taliu atu malmanuia si teimi o ili lumanai. Whata alofa atu le nei fiafi ia po I lava si tasi o si teimi momol nei o e whaafafonga mai ai, mai mafuta mai ai, mai mo mai, e li tātou Paul Klame leo tutu o leo penga le loto e whaapitol whata alofa ia te oe. Ia tātou mafuta, la si teimi fōi mai al tātou Paul Klame, Talusia ia mai alama lo tātou whaalongolongo le upo le tua, e mai e fōi ia se whaamanuianga whaalenganga. So soani lau sawalinga, o le tātou sawalinga o lo whaianei. A talofa fōi ia saule I fiafi o maa ngā lue atu, mea maa lo saulinga lue vi ia le li. Ia tātou o mai fōi ni fiafi whataunu ul tātou mawhtanga, tātou Paul Klame pe ona amata mai fo il vaso na vai to nail tato ta up fo o lo tato tel no ai ele ta o tele o le mata up le to e fio fa lua mai o Yesu ia o fi la vai tel no ni mata up o wa langa manatu foi fa manatu langona fa tupu ma fo foi ma fo fonga yo tato loto au tātou wola ai malele mana tunatu. Tātou wola ai wangalo ia I tātou o lea iai ia le whai unga o mea le tua, o fuafuanga le tua, o lo awa wai mai. So God's program is still unfolding to the future. E ele mata upu e tau o le eschatology I le wha Britania ia po o le wha Samoa e wha pea o mata upu po sauninga o mea o le atu tupu yaso amuli. Le tatu te tala noa I se tasi o mata upu e a mata ia vai taimi o aso muli po aso e a mata ai o na whailoa mai ia Paul Kalame le tua. Lono winga. E te tawono tātou maanga whangawhai ai, tātou mawhau iai, e le whai pea ia ma whaavavau ele nei o langa ma le nei soi fuanga, tātou te ola mau mawai, e iei le unga, e iei le wha moe, e iei le taunu unga o mea uma, ia tonu o le a tātou mua fui o na malau le tua tātou whioti, e iei lava le talatalaina po le unfolding o Paul Kalame le tua ngai I le lumanai. E se lalmana ia le tātou whaalongolongo ai, mo tātou whasoa ai. Tonu foi la ese o tātou langona mo tātou manatu I mata upu maa le ale whape nei. Tonu foi ese so langona ese foi se le manatu o le mata upu. Ia la ale a whaina. Ave se mea ngā, ave se mea e te iloa I tāle whea ngai. Ia e a whai le tāle whea ngai malo manatu malo tel tonunga. O le ale a whaina lea. Le whiawhi e wha awaru tātou Paul Klame o le tātou mata upu I le toia fio whaalua mai o Yesu. E lua o na vaenga na o ta ua
pena tau whaatata atu le vaso lena tēnei, pe lua sauninga, 2 events, e tasi lava le toi fio mai Yesu, ai lua ona vaenga, e lua vaenga e whaatau nui nai. Ona se mela ina ia manino, na ia whaingo fia i awa ina ise nunumi, e iai awa ni ise confusion fo lele e le lau whaafonga mai. O tango ai whaini ngoa se lua ina ia mtua manino ai awa ne i mix up e whiwhiloi i lau whaafonga. Ia vaenga i e lua, events i e lua, o events i e lua, e lua taimi e tutupu ai, e le toi e fio mai o Yesu, momua. O whaingo ina wapea, o le fio mai o Yesu, e avatulana e ka le sia o sao nia matapena ina. Leo tātou whaingo ina ma o whaingo ina i le mata upu, i le whiawhil nei, o le sitianga, the rapture. Leo lo ia i le momua te salo nia o lona mata upu e wha ipu sultolu e o lava i le whai upu sumalvalu. Ai na o ni nai whai upu se lua o te whia whai te wina e wha mautu o i le vaenga lea, le vaenga momua lea. Ta pelo na whai te wina, whai upu suluonu ma su fitu. Au aia fio mai le langi lea li lava. Ma le alanga ma le leo le angilu sili. Ma le pua le tua. E mua foi ona toi tutu mai o e uoti o ia keriso. Whalongo la whai pusumal fitu. Ona wha fua sei lea ona ave inae. Ne upu leo le ave inae. O le tonu le nae wha te tauanga e le mele tātou te tala noai. O le ave ese nantu o le kalesia. Po le sitianga, po le rapture. Po le lentatu ta ua i le vaso lente nei upu e lua. O le upu o le parausia le upu e leni lona winga ia ua the presence of the Lord po ua sau Yesu, po ua fio mai Yesu. Ia ma le upu o le maranata lona winga, the Lord is coming back. Po toi fio mai le li. Tatu te whamalamalamaina fo i ia upu na tau o te esteimi le tatu mta upu ona toi whamalamalama atili lea. O le upu le nai pe on tau, whamai whafosei o na ave nae, whafosei. O i lātou o e ola matutoe. Whatasi mai lātou iau, whatasi matangata ia, na whamai ele whai upu sumo leo no i toi tutu mai. Na whafosei leo no whatasi mai o le aola pe, le teimi le toi fio mai Yesu. Whamai, o na whatasi lava leo i lātou iau, ina ia whaatasi ai, whaatasi le li o Yesu, whamai ina ia whetai ai ma le li i le vāni monimo, ona tātou whaatasi pia lava lea ma le li. O via le li, o le tau mai, whamai ona tātou, lo ringa le vea ai oe mau. Ona tātou, upu ia la apostolo Paulo, and then we will meet with him, and be with him, ma le li, with the Lord. Yeah? O le vaenga luna lua la, o le vaenga momua la na, o le vaenga luna lua, o le vaenga o te whaingo ina e whapea, o le vaenga o le fio mai o Yesu e whatu le malo, e whaingo whapea o le kingdom established, po le fio mai leo Yesu e whatu ina luna malo i lunga o le whonga ele nei, yeah. Na. Sabes que verán tu edad en el currículum. Lo sé. Sei, papa ia tu tatu pisele fo le tata ma na ia ile. E ala fo tatu mta upu le fiaf. Ja. Ja leli. Na leile background mai o le tātou musika nai tua. Ia ma nei ai fo le tātou whalongolongo le ni fiafia. Le fai fo le spirit il ni fiafi. Ina i pespesengo lo background mai le tātou mta upua. O le vaenga luna luana. E whapea. Le fio mai o Yesu. E whaatu le malo. Lona malo. The kingdom established. Nai le whaalinga lona tāu po suma le tasi alona fai po suma le lima. Na lo il fai tonga whapea. O malo uma o le langi.
ua avea ma mālō o lo tātou alii. E whai fo'i o ia ma tupu e whaavavau lava. Nā le tu se whaalinga lona tāpusu, tasi vai pusu ma le lima. O le tu e fio mai lana o Iesu, tātou tala noa i se teimi le vaenga lona lua le nā, o ala fia filne, o le a tele le tātou tala noa la, i le vaenga mō mua, the first event, o le mata upu i le tu e fio whaalua mo Iesu. La tele le tātou tala noa le si tianga. Au vaenga i e lua, mwhau tātou vavai ai. Au le la tātou tala noa, usam tu vafine, i mea e loa ai, e ese ai mea i e lua, e le tutupu fatasi. O le sitianga, le fio mo Iesu le sitianga, pe fio mo Iesu avela nei ka le sia, lua. O le fio mo Iesu e fatulo na malo, ma fai isi ngā luenga umalo tutoe, ai lei a mataina i a lona malo. Au mea lani ese ai mea i e lua, i lau sa i le linga ma lau susua i ai, o le mua, o le sitianga. O le mea mua. E loa Iesu iao, pe o tātou whaita wina. E loa Iesu iao. A o le fio mai o Iesu e whatulo na malo. E loa o ia i le maunga o olive. E loa o ia le maunga o olive. O lona winga. E tau nuu mai o ia i le lau ele. A le fio momo mai o Iesu le sitianga. E ngata i le vani manimo, e le o mai i le lau ele. Lua, e lei loa le taimi o le sitianga, e lei loa. Leona whamele mante o lusu mal whawhai po tosu maleona. A o le aso ma le itu aso e lei loa e se tasi. E lei loa lava e angelu le langi. Ai wana o lo ta maa lava. A o le fio ma Iesu e whatulo na malo. Ua i loa le lei le taimi e fio ma Iesu. Ua i loa le lei le taimi e fio ma Iesu. Le matei o lusu mal wha, whai upo e lusu mal iwa, e o le tolsu mal tasi. Whaalfonga hoi le lau whai tawina. Le inga o mauti noa le lei, ua i loa le lei le taimi e fio ma Iesu. E whatulo na malo. E se mai si tianga e lei loa. E lei loa. E le haima se sina te loa. A o le fio mai o Iesu e whatulo na malo. Whamali whai po lusu ma leiwa o le tosu fu. E ma vai atu puapua ngā. Puapua ngā la i e tau tala le fitu tau sanga o puapua ngā. Lea i le lumana i pe a umare si tianga. Fitu tau sanga o puapua ngā o Iakopo. Puapua ngā mamafa. Whamai, a ma vai atu le puapua ngā o ia o naso. Po le fitu tau sanga lea. Ona whaapongi sa aina lo lea o le la. E le susulu mai fo i le masina. E pā u fo i fitu mai le langi. E lulu ina fo i au o le langi. Tolu se fulu. Ona i loa ai le langi o le whai longa o le atali o le tangata. Ona tau whaitangi tu i ai leo i tu ainga uma o le langi. La tau te loa tu fo i le atali o le tangata ua sau iao o le langi. Ma le mana, ma le mamalutele. Mai tau mai le mea lea e mai e loa atu ele lalo langi. Nanga e tau ole si mele la tatu o atu iai. Aolo i le tau mai ai, e ma vai poponga, luinga o mauti noa. Pan mele tau ta noa i le teimi lea, ua i loa le teimi. Ma le i loa le teimi, e le i loa le teimi o le sitianga. Ai ua i loa le teimi e to e fio mai Iesu muli mai. E fatu lona malo. Mal tosu maltas e awina tu fo e ia ana angelu ma le leo tele o le pu la tu te fa poto fo ie u filifilia ia mai matamantangi fa e a mata i le tastulu inga o le langi e o i le tastulu inga ngai tau tala inga e le taimi o le fa masnonga o malo nganga multi noa ina e le taimi e fio mai Iesu e fa tu lona malo o le melo na tolu e loa ile ese senga o mei e lua. E va aia na o le aupa ia. Me lele nau whaitu ana nei te mai taua mai upu ia i le melo na lua. E i loa e le laulangi e mata uma o le laulangi. E le laulangi.
Au i le sitianga. E lei loa e mata uma o le langi. Aisa, e secret. E wha lilo le fio mai o Yesu i le sitianga. Na o le aupa ia lava po tangata o le ao le sitianga. Ia sisi wha punga fo i po o le e kalesia, sitia le kalesia pa ia ke riso Yesu. Pau i o tangata la tau te loa, le mele o le atupu. Aisa, e le loa isi tangata. Nona te tei ua le ai, isi tangata o la tu ainga, tangata o whawhinga luenga, tangata o lo o whatasi lunga na pasi, tonu o le tāwale, te tei ua nimo isi tangata. Ai le loa e tangata ia e tutoi le langi, le tepa i le langi la tu te le loa le mele o tupu. Pau mata eva ai i ai Yesu i lona fio mai au, o tangata o le ao le sitianga. Tangata ia le atu tutu mai i le ola, fatasi ma tangata o le aola pea i le ami o tonu ma le ola mama le taimi lava lina. Mai lea e whafose o na wa e fatasi i la tau. O luinga la e wa aia na o le aupa ia le sitianga. E ale mele na ufaitau inana nei i le fio mai o Yesu, le taimi e fio mai whatulo na malo, le tu vai i maunga olive. E loa le lalo langi uma. E taunga i loa le lalo langi uma i le ngata e fio mai Yesu tu vai le maunga olive. Wai e fio mai fo i ao, a e saula, e hau mai i nei le lau le. E tu vai. He's going to land on Mount Olive. O i nā lea nā lu ese atuai. Ai toi tu mai fo, ai toi tu vai mai fo i nā, le toi e fio whalua. Mai o Yesu. E whātūlo na malo. O le melo na whā, e fio mai Yesu e whaapitoa lana fio mai le sitianga. Mō nu ese, mō le e kālesia, lango le e kālesia na whaatatau tonua le e kālesia ma le teimi o le lofa tūnoa. Mō nu ese. Langa fo inga li liu le tua i lana Paul Kalame wa taatia Israelu. Ai li liu mai le tua i lona lofa tūnoa. Matatala mai le avanoa monu ese. I le teimi o le alofa tūnoa. Ai tuto e le vai aso sa e tasi po le fitu teu sama. E to e li liu ai la le atua ia Israelu. Fa umala na Paul Kalame molona nu. Au le fio mai o Yesu le sitianga. E fa apitoa lava monu ese. Mo tātou. Langa fo inga tonu al sitianga. E le pu e fio mai Yesu si tianga ai umai fo ina ma le lofa tu no le tu. That's the end of the dispensation of grace. Umai na. Taimio le kalesia. Lito ise kalesia. Esa le la ave si tia ta pena. E kalesia si tia. E kalesia mama. Le la ave. Le la si tia. Tangata pa ia uma. Ele o se e kalesia si tasi. Ia falo. Tawai tu fo i komengi mai le vaso lentene. Se ngā fo ka umai la o e kalesia fa mau le kalesia le na. Le ai fa mole mole. E le o se e kalesia ngai ke loku wai le kalesia le o te fai e tuai. So ia. O le e kalesia le ai te utalai. O le e kalesia o tangata ese mai meo lo lotu ai tangata. O tangata tāpena. O tau popoto. Ai no nofo ai tangata lotu. E no nofo ai tangata o lau e kalesia. Ai o isi tangata. E o isi tangata o le ainga. Ai no nofo isi tangata o le ainga lava. E le o se kalesia whamani moli. O iai le lau ele. Ele po se ingoa se kalesia o lo iai. Le ai o le invisible. Meka o le body of Christ. The invisible body of Christ. O le kalesia e le o iloa e mata. E le o iloa e mata. Na. Hapi toa la le fio mai Yesu ilana fio mai e whaatu le malo. E whaapi toa mo Israel. Ai ui lea. So toi fo ile tiri tua. E ui whaapi toa le fio mai o Yesu inu ese le fio mai sitiang. Ai te ilo. E iai tangata Israel ue o i fo ile sitiang. Ai sea. Leanga fo i
o la ua iei tangata Israelu le teimi nei ua o lātou whātua matalia Yesu i o lātou loto. E to tele tangata Israelu o liliu, tele tonu o talia, whātua. Wa o tangata ngā o lea sau i Yesu o tangata whātua. Wa whai Yesu mo lātou li'i mo lātou whaola. O le kare sial na sau i Yesu. Po fea lava lale lotu ngai te lotu ai. A whai o e ola mama, ma e ola mi o tonu, ma e ola i se o langa sa uni te mi uma. O oe o le kalesia. You are the church. We are the church. Not any label that is existing at the moment. Not any particular name or particular church, particular organization. No. Tangata ola i se o langa mama i le atua. Tangata tā pena, tau popopoto, nanga i fui ma tau po valea. I le teimi e fio mai ai, mai e le po o saul whātua whaiawa. E a watu lana mana mea. Ole si la mea e se ai mea e lua. Ole fio mai e Yesu i si tianga. E sa ungata iau ato e fo i le laki. He will return with his saints. E to e fio Yesu i le laki. A le fio mai e Yesu e whātulo na malo. E sa wa Yesu ma fai mea e tusa o le pol kalame alon te ma. Faola Israelu, la vea Israelu, fai le whaamsinonga, fai mea Ia mo whātua ilo na malo. E nofo Yesu ile lalolangi le nei. Aisa, awa ama vaeloa le awheta usanga o le mileniuma po le malo kiriso ile lalolangi le nei. Ono foi mai lo le ua luifo mai le langi fou. Wa ese le lalolangi tuai. La le wingo le mea. O le teimi o le ola e whawau. Nai whamari tu se whalinga mta po lusu mal tasi mal lusu mal lua. O le teimi le nao le ola e whawau. E le to i eise tangi, e le to i eise loi mata. Everlasting life. Winga wa mau Yesu, wa iai Yesu i mea uma i teimi uma. A ua whai le langi, male lalu langi, manofuanga i tasi. Ua a aipa ia le lalo langi le nei. Ua mau whaatasi ai le tamā o le atalii ma le nganga pa ia. Mai lātou e o le a whai mō lātou le mea tau ole. Ola e whaamavau. Tau e tere la. Ma ila le mta upu pēna u tau e la mtang. E le mta upu whakerisiano. Po le mta upu whamta upu Sicily e whaingoina whapena o le eschatology. Whasamoa o sauninga ma mea tutupu i aso a muli. The end times events. Ya, e manatu fo ila le tele o si kola o sumtua whawhini. O ia teimi. O le a amataina i le teimi o le si itianga. Me ka o le end times. Eschatology. Me tutupu i le unga o teimi. E a mata i le teimi o le si itianga. Pol kalame le tu e fai unga o aso. E manatu fo la skola, le tele o skola Kirisiano, o le toia fio mai o Yesu i le sitianga po le rapture, ma le toia fio mai o Yesu e whatulo na malo, i le fio whalua mai o Yesu. O se sao ninga e tasi e tupu i le lumanai ni vaenga se lua e peo no whamtalaina. E whatau nuu ai. Ya, na, a ese teimi e tupu ai. Taua tele lalo tātou expectation i le fio mai o Yesu sitianga. Langa e whatau mo tātou. It will be specifically for us, the Gentiles. So we must look forward to it. Taun tātou vava ai mamao i ai, ma tā pena i ai. I le sitianga o le kalesia. A Yesu Kiriso.
Whano noa o no to tele o tangata Kristiano i le tele tonu iai. O isi sa tele tonu iai. Au o whalongo o le to tele tonu iai. Unfortunately, so many people fall away. E langa iai le si mele na e mua mai e le e fio mai Yesu. Na e sau le tusi le lua te Salonia mta upu e lua. Fai upu e mumue o lima. Fa mai e le o mai le aso le li. Se ia mua i o mai le tete a ese. Tete a ese. Fall away. Nala wingo le fall away. Ua to tele tangata ua toyo ese mai le whaatua tuanga. To tele tangata ua give up. To tele tangata na tele tolu si tianga. Ai wale to tele tonu iai. To tele tangata na tele tolu to e fio mai Yesu. Au le koe kat kongu iai esa. Ai fai tau iam tau puna. Lua te Saloni iam tau po e lima. Fai po mua le lima. Fai mai a fea. To folanga fai mai e fio mai Yesu. A le wale se mea. Mai o mātou ta māma tua aele e ai mani mea na suia mani te tupu whapena. Ele pesa o whaitau ina tunga le. I melena. Le lua te Salonia. Lua te Salonia o lona mata upu e lima. Na whaisao. O le lua te Salonia o tau pe lua no foi. Mai o le nei mātou te ai o iatu tau le au soe. Ele mata upu le fio mai o lo tātou li o Yesu Keriso. Mate o le tau tala i le sitianga. Ma lo tātou whaapoto potoina i a teia. Gathering with him. Whaapoto potoina luinga ole. Tau tala i le teimi e o mai whaatasi ai. Le au pa ia ma wae whaatasi. Whamai ina ne i vave lulu ina o tau loto. Pe wha atua tu vale ina i se nganga. Ia sisi wha ponga po sisi tala inga se se. Wal mea nganga waleng toi sui lo manatu ongo e wha longo i nganga tau wha se. Nenga waleng toi sui mai le te tonu si tianga wa e wha longo. Wha atua tu vale ina o e nganga. I nganga se se. Wha mai po se upu. Wha longo. Po se tusi. Pese i nei a te i mātou. Mai Paulo pese i o se mea no mātou whai atu e a te utou. Ai leo se mea no mātou whai atu e a te utou. E leo se mātou tusi. E leo ni a mātou upu. Au utou wha longo i awa onga se se. Mai la ia la. E pese i wa o mai le aso ke riso. Aua ne i wha se se ina se tasi i a te utou se tonga fiti e tasi. Nobody should fool you of any false doctrine. No one. For mai Paulo, aua. Falong foi. Aua ele o mai le naso. Means ele o mai le fio mai o Yesu le aso le sitianga. For mai se ia mua i ona tau nuu o le te a ese. Ma ia faalia mai ai le tangata o le angsala ia po le manufe ai. O le tangata le o le malaia. Ale whaapunga le na o le tete a ese. Wha mai o le singa wha longa matau tia lea ua wa aia le teimi le nei. O lea, o le toyo ese o isi. O le toyo ese isi o wha se se ina. I tala inga se se. O le tel tonu le mea sa tel tonu momu ai. Ele fio mai o Yesu. Ele se tianga. La tatu tala no momua la ele vaianga momua. Ya, na o matu le tatu introduction. Alela la tatu o e vai ili. Ele tau o le vaianga momua. Po se tianga. Tatu tala no momua ele to e fio mai o Yesu. Ele se tianga. Tu siel tu spa ia o le se tianga o le aveina e. Peo no feitawina. O le vaenga momua le o le toe fio mai o Keriso, Yesu Keriso. O le aveina e lea o le aupa ia mai le lau ele. A ngai iao i le vani minimo. I le mea o le a
Fetai ia i Keriso Iesu. Ona o ese atu lea mau atu i le langi. Toi fio mai Iesu si tiango se sauninga o le atupu. Pe a toi fio mai Iesu e fetai ia i ma le aupa ia le vani manimo. Ma veina e le langi e peo na uta ua. A o le toe fio whaalua mai o Iesu e whaatuina lona malo. O se event po se sauninga o le a tupu pe a toe fio mai Iesu ma tu vai le mongo o libe. E fio mai o ia whaatasi ma lana au pa ia. Lana au pa ia uma lena avere si tianga. Whaatasi e mal au pa ia le whenga inga tuai. O le a latu toe fio whaatasi mai. I le teimi e toe fio mai e whaatu i a lona malo. A tatu i le mta upule le mo molte Salonia. Ala tatu vava ia ngai le mta upu e tolu a lona whai upu suma le lua. So whai tawina upu ia. Whai mai ia whaatele fo i ele alii. Mai ia whaasilsili o na tele o lo o toa lofa o le tasi i le tasi. A toa matangata uma. Whaapeo i mātou nei lava i a te utou. Suma tolu. Ina ia whaatu mawina o tau loto e le matau le ngaina i le ahamio le lei i lumo le tua lo tātou tama. Pe a fio mai lo tātou a lii o Iesu Keriso. Whaatasi ma lana aupa ia uma. Whaatasi ma ona aupa ia po lana aupa ia uma. Mai Paulo, se au kau ke pole, mtau le fole ta e kalisia le Tesalonia. O te le ale whale tonu le ai. Ona o se ia o onga se. Whaia onga se, pero feta pipelo. Wha mai ua uma le toe fio mai o Iesu. Me Iesu awal pole. Awal pole. Ai whaatu mawina lo o toa lofa i le atua. Awana i matau le ngaina o toa i le ahami o le lei means stay in a good conduct. Good behavior. Ya mio le lei. Ma ia ngalue. Awane i o tau nofo a ima. Whapea ua mawai wal meleng tupu a Tesalonia. Na se loa i awa onga ia. Nofo loa o le tue whainga luenga. Pa wal mele i u whakalikati. Te kai mi oki ai. Whase ina yaso. Na e ta ua mai e fo il mta upule lua le lua Tesalonia lona mta upue fia. Ta upue tolu. Na. O ile mo Tesalonia lo mta upue lima. Fa mai awaso mta usanga. Se le au nga ya te utou. Da usoe. Ya utou lo le leo no po fa pe no o mai ai. Awa pe ala tu fiane o lo file mu. Wale a faina luinga wale file mu wale a faina. Wale finga luinga. Wale o e fai me kaung fai. Au nga ngofo e fatel tali te mi e fio mai ai Yesu. A mi ne oti ai. Te mai wale a faina. Fai mai ua ona o le ia te ila tau. O le whano whafose. E whape o le whafine o whati ngā. O le a whanau mai. A wha mai le a fo i le mta upu le mta upu le tu se yuta. Wa le umanta tu fita wina le mo Tesalonia mta upu to. O lai manino mai na. E to e fio mai Yesu ilo na fio mai whaatu lo na malo. Ai o mai malana au pa ia. Ale na ufai tau ina ne. Fai mai e whaatasi malana au pa ia uma. Feo mai lau pa ia ia. Tangata na o sitianga. Ma tangata na fioti i le whaatuatua au auna le whanau ma le tua na fioti le whaatuatua mai le whenga inga tuai. Le tusi a Yuta. Yuta e tasi alo na mata upu. Olo iai le fai upu e se fulu ma le wha ma le se fulu ma le lima upu nei. Yuta lo mta upu e se fulu ma le wha. Lo mta upu ma mua le fai upu e se fulu wha. Pa mai na valo ia foi i la tau e noka. Na valo ia e noka. O le to fitu lea talu mai ia atamu. E noka, telefo e noka
o le father lona fitu lea talu mai atamu. Te fo e noka o le tamā o Metusela. Tolu se lau non su lima te usanga o e noka. Na whānaua le tangata pitosili na matua i le lulangi. Oi, o Metusela. Ia o Metusela. I think o le tamā le o Noa. Awa o le li le o e noka. O lona grandson ia Noa. Aife mai, na valo ia e noka le tamalo na fitu mai a atamu. Ia lea. Ua whapeane, whaauta e a fio mai le li malona maona aupa ia with his saints. E mano ma mano e whaamasino sumalima. E whaamasino ai I tangata uma. Ma whaasalaina ai e wa mio whaale matau umalawa o ia te ila tau. Ona o ala tau ngā luenga whaale matau uma wala tau whaia male whaale matau. E fio ifo Yesu male au pa ia mai ona lātou whaamasino. Luluinga o kākou, o lea tātou no nofo. Whai tātou ma whaamasino whaatasi ma ke riso Yesu. Ia ele whapea Yesu, kako me whai ele whaamasinonga. But we will be seated with Christ. And Christ is going to judge the nations. Ai o ifo whaatasi ma Yesu le taimilea. E se le tāua whaamasino whaatasi ma ke riso. Ia, ma le tusi al whaalinga o lona mtau po sumaleiva. Nā tātou al noa ngai le tāua ma le whaamautu ina, le whaamanino ina, o le tāua, o le tātou loa, le se sengo mei, le fio mo Yesu lon tu e fio mai, e o mai malana upa ia, mai le langi. O le mata upu, e iwa le whai upo sumal tasi, e o le sfurmal wha. Te le whai ngā le mata upu le nā le whaalinga nā e sfurmal iwa. O ina le te utala mai le tu e fio mai o Yesu, mo whai le tau e ama keto. O lo o na tango pe foi tau mo foi upusu tasi tau le tau kipia lunga ai ale mai lo to esel mai o foi tau lango inga o ngai mai ele to e fio mai o Yesu e foi le tau ai faola Israel faola len tau tal no el vasolente ani vasolente nei o faola mai le tino me ka ole foi ole delivered and saved. O le saved, o le whaola o lātua nganga. Au deliver, o le whaasao mo i o lātua fili. O le whaolukanga ngā mo Israel. Pa me nā ulo atu I le langi ua awanoa, whaauta foi, o le sol whanua sin sina. O le ti ai foi ua ingoa o ia o le whaamaoni o Yesu lea. Ilo nā fio whaalua mai lea, sau e whaile taua. Mai o le whaamaoni ma le moni, le ami o tonu foi na te whaamasino ai, ma tau ai le taua. Mai ua peo le mumbu le afio no fonga. Ua ilo na ao fo I o le pale ali e tele. Ua ia te ia le swafa ua tusia ele iloa e se tasi ua na o ia lava. Ua ofu fo o ia ele ofu ua fufui le toto. Ua faa suafa ina o ia o le lokou o le atua. Ua pula sumalfa. O au fo I o I le langi. Mai o au fo I o le langi. Ua muli atu ia te ia I lunga o solo whanua sisina. Ua o ofu I la tau I le ia vavai. Le tau tala I tangata ia o ifo whatasi. Male aloa li I lea o le alu ifo le solo whanua sinsina. A mai o au o langi ua o loa. Ua o ofu I la tau I ofu sisina. Mai a. Ua muli atu ia te ia I lunga o solo whanua sisina. Ua ofu I la tau I le ia vavai sina male mama, ele mama o le ekalesia, ele mama o le opa ia le la ato I fo fatasi me Yesu. Mai lo suma lima, ua luatu fo I le pelu ma ai na iona fofonga ina ia tai ai e ia o nuu nations, fili o Israel. Mai ona pule fo I leo o ia te I la ato, ile to ua mea e soli ai fo I ia le soli ngā vine I le toa sāma mafa o le atua, e ona le malosi umalaba. Le ale na, luifo e lalo le whai upo suma le ono, le tāua o le batu ei, wabea Yesu, o le tupu le li o li e sa, o ia leo le a fatu ina le malo pe a uma,
o na la vea Israelu le taua lea I amaketo. Ia, mana tua fo'i e toe fio mai e su e whaato ila loina o na fili, le taua le amaketo. E le ngata lea, mai e whaatuina e lona malo, pe a ma vae atu, pua ngā, I le fitu tausanga, o pua ngā ma mafa. E wilea, tātou te toi tala noa I le vaenga lea, nanga le wala na whaamitala atu o le, o na asina wha e mo atu o le tau ese e senga. Vaenga le lua po le fio mai Yesu e whaatulo na malo, a le kau ke fia focus lava pe tātou te fia tala noa, se ia mai ale leia le vaenga mo mua le si tianga. Anai pe o tau atangia mai e inoa watu ai foi, ma le fio mai Yesu e whaatulo na malo, le tā ua tele o le whaapale nina o mea I e lua, ina ia e malama ma ia e awane e nenefu ai. Tātou toi fo I le si tianga si o tātou toi tala noa ai. Toi e fio mai o Yesu le whaafosei mai le fio mai o Yesu le si tianga I le iloa se tangata e sau whaalilo. Na te aveina whaalilo fo ilana e kalesia. E pe ona ta ua le fai upo suma le fitu o le tusi umon tātou fai te uina mai le momote Salonia. E whaafosei. It's sudden. Whaafosei e le iloa sesi. Le aveinae. O I tātou o e ola ma tu toi whaatasi mai lātou iau. Ina ia whaatasi ma le alii. I le vā nimo ona tātou whaatasi pea lava lea ma le alii e whaamavau. Ia le upula le o le si tianga e le o maua le tuspa ia nan paulo le upu le la talata iai o le aveinae. The take up. Upu si tianga o le snatched away, po le snatches away, o le si tianga lo ruinga o le salunga uta o le upu o le whaangaoi, ia o le usu upu le lei, ngau tau o le vaso e lente nei, o le ave whaanana. Ai whapena le aveina o le si tianga Yesu Kiriso lana I kalesia. Tangata tali tonu ma whaatuatua ia Yesu, o le aola I le teimi lea, whaatasi ai mai o le a toi tutu mai o lātou tunga mau, o le a toi ola mai, o lātou e ana o lātou whioti I le ami o tonu, whioti o ia Kiriso. The timing, po le teimi. O le teimi e tupu ai le nei sau ninga o le sitianga. Te alo o mon tātou pai ai. Ai na paule mea o tātou mauti noa e tusa o le upu. Ua lata mai. It is imminent. It can happen at any moment of life. O le fali tātou Paul Kalamel nei fiafi. So se teimi mai le teimi nei. A nga I le lumanai. E tupu ai. Can happen at any moment without warning. O si tianga I le iloa se tasi pe o tātou whaitawina. Mai tu se matei o lusu malwha. A o le aso ma le tu aso e le iloa se tasi. E le iloa lava a ngelu langi wa nao lo utama lava. E el tel tonunga fo la ukerishano. E tu sa matus tu singa la uskola. Mai se lava I sikola o le senaturi lona lua. Ma le lona tolu. Whape o le atupu le nei. O le atupu le si tianga. A o le ioo I le fitu tausanga o puapuanga o le visiri. Aisea ua. Aisea o le atupu ai I luma mai. O le fitu tausanga o le vai e sa foi le lona fitu fulu o le toi foi ele tua ia Israelu. Fa umalan Paul Kalame. Ai se me o le atupu I luma mai. O le fitu tausanga le o puapuanga mamafa. E iei ia lo lava tel tonunga. Ina ia whaasau ina mai le kalesia Yesu mai nei puapuanga mamala o le tosa o le tua. I le lo langi ai maise lava Israelu tono le fitu tausanga lea. Le whaamsinonga na le tua mo Israelu le fitu tausanga lea. Popuanga. O lona wing. E le finangano le tua e whaaui e lana e kalesia tono o teimia.
I ko kele ka kai kongo ui ei fa ui ei tangata i tel tonu i le mid-tribulation me le folele le view po le concept e tupul si tianga i le onga tonu o le fitu tausanga le aluinga e uma le tolu ma le afa ai alu e lor si tianga ina ai le alu le afa mulmuli po o taimi o popo ngā mafa le afa mulmuli e li stel tonunga e tau o le post-tribulation ia po le uma o popo ngā fato a alu e si tianga lo inga o le tel tonunga le na e tutupu fatasi ala me e lua be yang tato tu ese ina taimi tutupu ai si tianga ma le fio mai Yesu e fatulo na malo tel tonunga langa o tangata i le post-tribulation po le mae o poponga e kupu uma ya mea nga e lua le teiminga e fio mai Yesu e ave si kianga ia ma whai mea uma ia la ave lai fia si tianga o le tel tonunga nga o tangata nga e le whaatonu ina o le momote sa lonia lea tau poe whale tatu te whaitawina e loa mai e nā ma mautino mai nā it doesn't make sense ele fallinga mai e moni masao lea del tonunga aisa dangor si tianga e ala na vesel si tianga e ave i le langi e whai le whai poiponga i le langi e Yesu malana mana mea whai le langi o le tausa maanga e le whai e nei e whai le langi whai le langi no foa le lofa tu noa e whaatasi ai Yesu malana mana mea ma whai ai mal whaamsinonga o lana mana mea o lana e kālesia whaamsinu ina ai e tusa o a tātou ngā luenga na whaia e le whaamsinonga e toi tongi Jesus i se afi pe le ai o le whaamsinonga lau Kirisiano o le whaamsinonga e ilo ai ia low tūlanga i le mālo le tua. It will determine what grounds are you going to receive. Po au pale o le amaua, o pale lima pale, o le ola e whavavau, 5 pale. Ai le ngate lea o low tūlanga, i le mālo o Keriso. Tau le foltolo se ptei o lom tualen sau whai a Yesu, a e whailo malo, a toe sau lo malo, wha mole, wha nofo lesi au tama i lesi pito, a wha nofo lesi tama i lesi pito. Mai Yesu, e lea hie, wha mole tina, e lea hie, that's not my business, I will never determine that. O ke le whai al mea ngā, o ke le whai il teimil nei nā mea, o le whai o ni tūlanga le teimil nei, o le mea ngā lo kama, ma le mea nā e tu atu, le teimi e tupu ele mea nā, o ngai loa ai le tāua tele, positioning of us in the kingdom of God. Danga i tangata, e matua i lata lava, e au na ia Keriso Yesu, lata i lona nofo ali, i siona. Tā pua i ai, ma i foifo ai, ma au nātu ai, ia, nā. Winga kere fie ku mai wā oi, ma māo a whakasi mtangata ia e o lātu tino. Whai ono whaasoso, ina kere fie ku mai ngā menga i eile wāngang, e te fia lata i le meolo, i ele tupu o Yesu. Whaamsinonga lana tātou, awe whai le langi, whai poipo ai, a o le toi o maila i lalo nei, a Yesu malana mana mea, malana e kālesia polana au paia. E o mai e whai le awhi te usanga o le honeymoon, paulo le honeymoon mo kua umia. O le me tau o le tau samaanga e whai mai nei, tau samaanga e a mata le whamanatunga, a mata i le tālisua o Yesu malana, a wha mai Yesu, te le toi ai le nei ipu, te le toi inu al nei ipu, wha atoa o toi inu ai le ipu le nei, ma o ai le a reto le nei, pe ao o mai le malo. When my kingdom comes, when my kingdom will be established, I will supper together with you. Yang I represent el au so o tato,
ai le nga ole au so o lai fai Yesu la ko koe ai aja pa se ka muli anga lu lo Yesu maliu moti toi tu mai si tia la waru ele i fai ale malole ele i fai ale tau sa maanga le mai Yesu the penguins ta ua nga le malo ke riso le millennium le afe tau sang le penguins o le tau sa maanga lo nofo a Yesu malana au pa ia e fia ma oli tatu iai fatasi i lona malo mo le afe tau sanga le usu e kako pese ke reo kaimi o le malo a fai foi lau titalo ma te e ono fa au mai Yesu ia o mai lo malo ia faia lo fina ngalo le ale fina ngalo le tama fai lo malo le lo langi e pei ona faia le langi mai Yesu le tua au mai lo malo ia faia le lo langi nei lo malo wa iskanga ka kalo ai le mal malama le mela talo ai ta talo le li malo loa e yai le malo there will be a kingdom that is to come. E le malo e o mai. E iai. Le malo le na le tatu te pese ai te leo taimi. Tele i o pese ale la mosa e wha tau le malo. A whitai to e ina matangata na la tu i loa nei whaalinga revelation na tusi ai nei upu. Ya, whamais tangata o pese para langi ngā mai whaaliliue e le la mosa. Ai, te tonu au ia ele loloto male, the knowledge and the profound of understanding and revelation from God. That those people, those elders, those ministers of the Efakasa and Neko Kisifo, kau kia o pese. Pese le malo e o mai. Ya karusia be afai o e loka iki o e lokula mosa o e malam lamai pese tau o pese nga. Those hymns o pese nga akale kau kia o fe au nga i kongo pese nga. O pese nga so se keimia ke usu ai pese walo fia i pese ya la mosa. Pese i ka o le malo. We sang those songs almost every time in our church. Ko kiki a usu pese nga ka iki kongo mako loku. Ia so sa uma. Aisa. Le fa unga male mana nga mai upo pese nga maka ukia. Awalanga alunga awanga alo usu ai. Ai usu ma e ka penga yai. Usu ma e ka penga yai le malol na. Sing with understanding. That you are singing with a hope. You are singing with a revelation, looking forward. Olo eva ailum nai. Kusa pe ke oki kai ao. E ke koe kumai. E ke iei le malo nga. E pangalea. Le usu o le malo. Ai oki. Ai ke le koe kumai si tianga. O nga misi lo le o le malo nga. Ai ke koe whaakali si tianga lona lua. E le toi tutu amene le toi tutu mai lona lua. E toi tutu le whaasala. E le tusi al whaalinga mta upe lusi fulu. Na iei na, toi tu le whaasala. Al toi tu mo mua, le toi tu le ola. Lea o mai iei fo i tāni elu il mta upe sulma le lua le tusi e tāni elu. E lua toi tu, o le toi tu le ola, ma le toi tu le malaia. Toi tu le ola le tātou ti fisa ili ei, o a whē tupu ai, e tupu i le aso, o le si tianga. O si tianga o le kalesia mama, le kalesia Yesu Keriso. Aleluia. Ia leli. Na? Ia, o lea laia fo e tātou te pamaianga i le lumanai. O le aso na fio Yesu i lona tama. Na langona ai le leo le angelu o le tua. Na langona ai.
Whamaia o tau tangata Galileai. Why you Galilees? Why are you gazing into heaven? E sa mo o kou sioa i le langi. Whamai o lo o tau ali i le na. Ua ave i nae. O si tia. O rapture. Descending. Jesus is descending. Ascending. Ascensione. Whamai o Yesu le na. Ngā wa ascensione. Wa fio ai. Wa si tia o ia wa alu o ia lonta ma. E whapei o nā lui fo ia. Ma wa ai e o tō mata. E whaape nā foi ona toi e fio mai o ia. Toi e fio mai o ia. The same manner that you can see him going into clouds and disappear into heaven, the same manner that he will return, and you will catch with your own eyes the world, the whole world, their eyes will see. Mai e loa e mata uma o le laulangi. Le toia fio mai o Yesu. Matu vai le maunga o lipe. Amen. So Jesus will return in the same manner to receive his bride. Amen. To be with him forever. Peo na fio mai Yesu e vifo lana e kalesia, ma matu lana e kalesia, e whaape na foi. O lona toe a fio mai e whaatu lona malo. O seisi mea tau o tele, usam tō whawhene le, amataine le teimi o le si tianga. Seisi le mea se le tāua. Teimi le tātu tala noa i le teimi o le rapture po le teimi o le si tianga. O le mea ua whaingoina o le tau mamaluina. It's what we call glorification. O le ale mea. What is glorification? O le ale mea ka o le tau mamaluina. E matau lia fo i a vaenga o le wha o le tanga usum tu whawhine. Tolu vaenga o le wha o le tanga. O le tau ami o tonuina. O le tau pa iaina. Ma le tau mamaluina. Justification, sanctification, and glorification. Tātou loa no utala noa i sispo, o le justification, o le teimi o lou wha o le tanga. Teimi o e maua i keriso. Na e ola le me tau o le sanctification, e le ola pa ia, kalesia pa ia, e ola mama, e ola fatali, tā pena, ai whaiu. It will end up in what we call glorification, me ta ole ta'u mamaluina. Nā la me le mea o le ta'u mamaluina. Ufai tau tunga le Roma lona mta'u pue valu. Lona mta'u pue valu, lona fai pue suma le fitu. Lona valu, lona fai pue suma le fitu, ma suma le valu. Fa pea. A fai fo o whanau tātou. Ne te utala i le whanau o le tua. E whaatasi ma ke riso. I le teimi i lea fio mai e Yesu. E fio mai e Yesu i lea. E fio mai e Yesu i le si tianga. So vai tau ina whapea. A fai fo i o whanau tātou. O suli foi. O suli lava o le tua. O suli whaatasi ma ke riso. Teimi whaatasi i tātou ma ke riso. I le lumanai. Suli whaatasi ma ke riso. Lupu suli. Suli lana winga. O i lea ia te tau. Whaatasi i tātou ma ke riso. I le manuia. Tātou tino nofo. O manuia o ke riso pe ato e foi mai. Tātou te whaatasi mai ia.
o manui e fo inga o tātou. Suli, nana wingo suli, whanau le tua. Tātou whanau le tua ina ua, tātou mau ke riso. Wha mau whaatasi e tātou ke riso. Wha mai, pe a whai tātou te ti ngā whaatasi mai a il teimi lei. Le tātou te olai, wha mai, ina ia whaalongola lupulea. Ina ia whaamanuia ina foi I tātou whaatasi mai a. O le tuspa ia whaapretania, e whaapea. So that we may glorify together with him. O lono inga. E whaisi e se o le upu lea e, ia o tele whaatu se se ngi ke fu e whaapea o whaako se se tuspa ia. E whaisi e se mai whaapretania, o le whaapretania. Whamai so that we may glorify, o le upu glorify. O tātou iai whaatasi le mamalu, tau mamaluina, whaatasi makeriso, glorify, glorify, glorification. A le teimi a matai le upu lea o le whaamanuia ina fo I tātou whaatasi maia, glorify together with him. Te loa, e a matai I le teimi o le si tianga. E a matai le me tau o le transformation. E swinga. O le swinga leo te whea tuai. Whaafua se ia o na ave ese o tātou whale apitanga. Po le tino ang sala leo le ato e tū mai. Ma le tino leo le aola I pea le tangata lea e ola whaatua tua le teimi e sawa Yesu le sitianga. Whaafua se ia an whamaitala le tuspe. Whaafua se ia o na li ua I tātou. Ave ese o tātou tino whaa le lalolangi. Ai sui le tino whaa le langi. Ave ese le whale apitanga e pala. Ai suia I le whale apitanga e le pala. O le melanga ka o le glorification I a mata I ngā. O le glorify body. O le temple. Langa ele mwhairon kako a koe miti e su ingi kingo anga sala. Nela whai tau ina tunga le momole te Salonia lona mta upos fulu ma le lima. Upos fulu ma le lima. E whapelo na whai tau ina. Au le nei, e lusfulu. Wa toe whaatuina mai ke riso na ye woti wa vea ma whapolpolo e mamoe. A wa o mai le oti talu le tangata. Wa o mai fo le toi tutu e woti talu le tangata. A wa whapei o na oti uma ya ata ma whapei fo on whaoleina uma ya ke riso. Ai pei tai. E tei tasi malona lava tofi o le whapolpolo ke riso lea. E mulmuliane. O e o ya ke riso e toi tutu I lona toe a fio mai. Nā laua mautino mai, nāne toe tutu mai, o e na oti o ia keriso I lona toe a fio mai. So vai a tua le mea lea e a fo I... Na mai le fai upu e fast food. E iei fo I tino wha le langi. Ma tino wha le lau langi. Ai ese le matango fia o le wha le langi. Ese le wha le lau langi. Taimi o glorification leo ni whatu ai. Sui wha fo se I ale tino e pui pui le nganga lea o le ato e ola mai, ma le nganga leo le asitia. Wha ofu ai le nganga. Mai ese le pupulo le la, ese le pupulo le masina. Lui fo ale lalo. E wha pe wha mai supalua. E wha pe fo I le toi tutu mai o e uaoti e luluina ma le pala. Ai toe whaatutuina mai male le pala, tau tala le tino leo le a mai e Yesu mai le tua. E luluina male matanga e toe whaatuina mai male matanga o fie. Teimi o le toe tū le si tianga. E luluina male vai vai, ai toe whaatuina mai male malosi. E luluina male tino whale tino, e toe whaatuina mai male tino whale nganga. E le tino whale tino, e fo le tino whale nganga. Le la kia e kingo whale kingo, aisa kingo anga sala. Tino e mawhaion koe wha o ina le tino na. E le koe el kingol ngā, le tangata si tia. Tangata le la alu le rapture. E le koe el kingol ngā. So mai, ai pi tai, e le mua le wha le nganga. Ai, a o le wha le tino, oisa, sa o le lei. E mua le wha le tino langa, o le tino wha le tino, te wha naulo. E olo lo le tino lea.
Ai a o le aso si tianga e tu e fio me Yesu. Nga mua e ofu le tino fa le tino. Ai mulmuliang, wa kia i fafole le tino fa le tino. Ai sau muli le tino fa le nganga. Lefe mai, ele mua fa le nganga. E mua fa le tino. Ala matango fia il kaimi mai el tino fa le nganga. Fa mai fa ele le lua i tangata. Ia, lua e ale lalo o le fai upu la limatasi. Fa auta mai, o te tau atu nei ante o tau le me lilo. E le mo moe i tato uma. Ai li ua i tato uma. I leo te fia o iai. E li ua. Sudden we will be changed. Sui va fosei. Fa mai lima lua. E fa fosei lava. Ona e pe o le emo le mata. Pe ai lia le pufa uma. A wai lia lava. E toi tu mai o e woti. Ma le ola pea. E li ua foi i tātou. Le upuna li ua. We will be transformed. O ngā kongu wale sa o le upulea o le faa mamaluina. Glorification. Glorify. Mamalu we i fatasi tātou. Ina ua ofu tātou le tino mamalu po le tino paia po le tino mai le atua po le tino fa le langi fa ofu e o tātou nganga. Le ala ua tātou mamalu fatasi ai mai Yesu. Glorify together. Ia makaulia. O le kako e se fitau sanga le langi. Ala ue ofu wai ke dem whenga aru le langi. E dem whenga aru le langi me se tino angsala. Fa ofu mo mo kako o le langi. Tino foi le pe o le tino Yesu le anto e tu mai. Ia le tino Yesu le ngana kua haru ko kongo le poku le sa ele au so ele kalanga se silfai toa. Ko ngā kingo la na le ola fa ofu e tātou. Tino ele to mfento e fa so ine sang sala. Mai fa fo se ona li ua i tātou. Mai awa e tau fa longo le lima tolu. Awa e tau ona ofu o le nei tino i uvale. I le tino e ola pea. Ia ofu fo i le nei tino oti. I le tino e le oti lava. Pe a ofu fo i le nei tino i uvale i le tino ola pea. E ofu fo i le nei tino i le tino e le to e oti lava. Ona tau nuua i leo le upo tusia. Ua faa umatia le oti. I le manu malo. Sui me oma. Glorification. O i ngā reka ko ki fia kaungu iai. E ui o le kako ki ngā inga i le sanctification i kai mingi. I le ola pa ia. E le whai ngō fie, mea ngā kufea koe, e le whai ngō fie le ola pa ia. Ma le kaum whai e tausi o tātou ofu i papa e te miuma. Le ola mama. Ia e ula ale si whai mai, le ingi ami kaka ami o kongu lalo la. Ia ngā, o le ami o tonu. E le wha peo le a e sao ma le lei, ma kongu wau mea malanga e le se perfect i lalo le la. A o le tangata ua tau a mi o tonuina, ua tau mawhai o ia. He's doing his best to live in purity and sanctify. Te ola i te tau mawhai e sa, te tau mawhai ina ia e. O i la sol si tianga. Ai te mawala le tau unga po le melon tolo le a glorification. Wa i ngai a maka le glorify po le. Mangui o le tangata, ua tini na le tino wha le langi. E te o lava i le ola e whaavavau o ofualo o funga. Laku pasi mai le fiku kausanga lea, o popuanga, laku pasi mai le hafe kausanga o le malo i skeriso i le langi, ko e lua kua i le ola e whaavau e le se ngā taanga, o lo ofualanga, e le koe suelo ofu. Ki le koe ka ele fo, e le koe fioga kou le vai, pe a ofu nga, ma mai kai mi uma. Le koe mga misa ka ele. E ati tala atu le tato lenga, e le fiafi. Tātou. Numera tolu fitu tasi lima iwa tolu. Whatalofa le tātou la au. Talofa. Talofa pōni. Marosa i fua manui e la sunga whawhiangainga. Oi le sa no mai. Tulepa. Oi mano lawa tui. Talofa. Manui mai nawe. Ia manui a tāstai. Ia le li. Mara e pukala manipo. Tai. Afoi, ole foi na e rupulo mi se sure tau me famai ia fare na tolu fa upa se fudua. Na famai sau e ale se o tangata ale i o temio i tem whingata le la o ma lau langi tofu foi la tole o no fu lau langi. Yes. I ale se polo mi se sure famai in my father's house there are many mansions there. Yeah.
I will go and prepare a place for you, and I will come back and take you there. John 14, verse 1, yeah. Yeah, so I think last for my election, tangata le came the tribulation period. Yes, mania. Yeah. Yeah, Malaysia for me. Malaysia for me, ele tala Yesu for na fai for my fatu tu saya ya isala ele mati Yes, yeah. Tama. Kem fale tasina fai long ai lo ele te mura tala tala fiu by Yesu for my. Mateo Lusufa. Yes, as soon as the victory shoots the leaves forward. Yeah. Know that the time is near. Or me ra ka tau no inele. Ya pe se lau fa varu no. Yeah. For Israel. Yes. Yeah. So we are getting a lot closer now to the coming of Jesus. Yeah. Yeah. Exactly. So, but I see me from my few my super so the po. Yeah. So I do me or the oti mo le few my su pe no the po le sa le lo stangat. Mali. After itu le mana itele lo fa popo mo el tat mtau. Malo lo fa so mai. After ya jolo so. Wane so. Yeah, okay. En we weer fiafi, te vrij voor was vol, kaples, fa. Fase. Talo voor die stad wel, talo. Hallo? Hallo? Ja. Oi, lees aan no? Wat zo, Nina? Oi. Hallo van John, bio sui, maar lo, Leo. Okola weer voor ja, zou nog mij. After stille la mol mata upu le mane. O so tilo atu le mata upu wo mana ya wo fa atu to ai fo wa moni o lenta total no mo ai fo. Ya le tu le fa mala mai na tele fo mata upu to total no ai dan ne tula. Ya mana ya fo si ia pe unta o mo le sa su ye. Le au mai le mo cornito sulima kai tawa do al matau te no me lo fusitu ia male Ioannes malfa al malo la vela sungal fa mal la mai no tatum tau pu ia manuia tele la val fianga ia foi male a fianga le atua o nga tele a me se lava o eu te fieso ia fianga le atua ia le atua mala te tere atu tina le lango tato por clame. Ya lo fatu manui ala bangalu nga le po ma se for ne ya so. Ya lo fo ya tu lo tu ma le po fatu faso I fo. Lo fatu fo ya faso fo. Faso fo. Tai. Ya na fia bala mai na mo le no tato leina. Wala mai mai so finangalo mai fo se fisili pe se me te fia fisili mai ya fisili mai tato. Leina tolu fitu tasi lima iwa tolu. Na ayel melenta ua nei sui a mise fo ia na tule na mai tule epa i failonga e ta tu te loa ia ulfina pe fa fionta tu loa ua ia walata mai le aso sitianga failo mai le ele mai o le pu ia le usau tato valau talofa Charity partner brands. Love 120s for $30.99 or Schwartz. Love from just $7.99. Ja, dit is van mij. Te pele lau. Okay. Leno taua. Ja, te fa talofatu. Talofala. Talof. Kaponi. Yo, Jake. Ja, maar we zijn van ja. Maar los ya lo waua. Lo koe nga lo ya ma ko ri ku pungo koe de. Maya. Masang ya auto to tawa. Ya. Ol nga ke ro nga ma ko lo ngi. Ya. O ma di fa sa wa ngi ma kang ni so le pa ko ko. Kai po di mo ko ma ya ka ko ma ka pu ye yes. Ye Ke ka kala ngo sa fa so ko lo so ngoi. Si yo po kala me kalwa ya. Ai fo wai kamium. Yoi, se le falo ro ko ya o ka sa lo ne ma de ta po pa so. Ya te va fa sa fa so bueno. E que ele foi a nga o si e ka le si ka falo ngo ele ka ri ko ngo si kia. Taole. Ya la ko gal me le bo le vanga o bo le ko sa ye su bo mo ka sa ma di ko ya. E la se
Ai vi lo kala mo longo ko mo lo kala. Yo te le lava ya tu lo so. Ai te pa lo longo ko ya. Ya ma ya ko lava ya so yo. Mana ya faftai. Ai faftai te le lava le long mai ya kopo. A lo lava le ya family at foi le tu ya oi male ainga. Na mau ina. Ya foi le dia yo so nga mali. ਪਰ ਕੋਮਨ ਨੂੰ ਫਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋ ਕੇ ਨਲੂ ਹੈ aftai ya lo fotele ye ko foi lava ya ya lelei ya fa se fo na o fai lo mai lava tu spa ya ili mal pu le angelu fa me fatasi male leo le angelu sili la ili mal pu le tua ya o me ye lo fai lo mai ile le mai o le teimio le lo fatu no le tu po le teimio le kalisia ya ponu ese foi na ye le Tesalonia na falo no foi po sumo tolo o se tianga la o sum tu va fine fa mal la matiri o se me lilo it's a mystery ele ngate le lo o mai lava le teimi tupu ai e o foi la le fenga inga tuai e pi fulinga mai sa fa lilo foi le fenga inga tuai ia le si tianga e o voltemio le kalisia pi le iloa e profeta tali lo ina le tele o profeta o fenging tuai ia le tele o menei o le ao i le lumanai o le fenging tuai le vai e ina i fata ita inga o lo o mai ai o le fata ita inga o le sitianga o lo o mau i tono o le fenging tuai o le tala ia e noka ma le tala ia e lia tala ia le fenging tuai sa failo mai ai le tāua tele o le sauninga nei o le sitianga le le nau tāua e noka an le la o menei na tutupu o au nā le tua e maise lava e noka le matau po e lima no fai po e lusu malfa na ave o leine le langi le yo o yesi oti ele yo o yesi oti a e noka mai pe a si o tātu feita wina o i nai minuti e tutoe nei fo stato wala au ni fiafi ia ai o le kenese lona matau po e lima o lona fai po e lusu malfa tau mana o feita wina nei alela tu e feita o po e lusu malfa e va pelo no feita wina na la feo i foi o e noka ma le atua ua lei lo foi e ia awa na avea o ia e le atua na le winga o le upo le tangata neo e noka o le vavae mo le atua ia po le upu fa Britania o le consecrate po watu ese luinga watu ese mo le atua luinga o se tangata e matua i lata i le atua he's a friend of God e pe ona whaamtalaina inisi o skola o le wo le atua luinga o le tangata e matua lata i le atua o le la tau ma ili iloso noti na ave whaali lilo na suddenly he disappeared ele yo yesi oti ele feiso na maliu ele feiso na ave o laina i al tangata ne e noka o le grandfather o Noah luinga o le tangata o le fitu o ngā tupulanga mai a tamu o se tasi o tangata matautia male matua i te tonu le fionga pa ia le tua ai ele me tāu au sumtu whawhine tātou te learn mai e il tangata ni na ave o leina mai lava i le winga o lona ingoa o lea vavai ese matu ina atu i le tua te loa tātou fihol sitianga o le mele taun tātou whaia o lalme taun tātou whaia tu o tuia i tātou i le tua ave uma o tātou wola i le li consecrate ourselves to the Lord ave fai ele fina ngalo le tu fa nga ya so toe vai ese tu atu oe i le tua fai e le fina ngalo le tua ave le tua o le wingo le ngo e noka tu atu i le tua ma vai mo le tua e lo certa mana yanga ta du te loa ia ole tape nanga na mo si tianga ole
ave le tua o tātou ola manu e le avanoa. Le lua le tupu mtau po e lua, ia nā foi e mai e le tala ia Elia, tau tia le tala ia Elia. Ia o tātou lo Elia na ave o leina i le langi. Ave a olai tilo iai ia lesia na te itai na tāpena masauni o Eliseia. Mai wa watu ai le kariota, ma watu ai iao, ia manimo to ia Elia. A le wingo le ngo e Elia, o le Yahweh is my God. O Yehova o loo watua. No ingo o se ata mania fo le tatu te moa mai i. Mon meo leo langa fo i ai tu watu atoa i le tua. O Yehova o loo watua, lo inga tau mai i le wingo le ngoa o le lileo Elia. O se mafutanga e matua i very close intimacy relationship e tusa ma le wingo le ngoa Elia. O se tangata e matua i lata lona loto i le atua. Very close to God. Me fulanga tau tatou vava ai ai. Ia tatou lata i le atua i te miuma. O le lai au mai i whengengi tuai. Ia le tūlanga o le whaamaunia e moni lava e iai le sitianga. Tangata e ave o leina. A va e mai lalo, ma watu ilunga, ma watu ai e le o Iese oti. Ia tatou ofo i lai le whengengi fau. O Iesu rava le whateita inga. Whateita inga le lei ma le whengengi fia o Iesu. Na maliu, tanumia, aena toi tū mai. Tau lia i ele toi tū le teimi e toi fio mai Iesu. Lea mai e Iesu le whateita inga. E ele teimi e toi tū mai. E lena ufai te wina mai le momole. Kornito mtapu suma lima. O ia le whaapolo polo o e ua mamoe. Po tangata na whioti o ia Iesu. A Iesu o le whaapolo polo. O ia na mua lava toi tū. Ala nuinga i ele sere selenga tele muli mai. I le ulu i fua. Sere selenga o le ulu i fua. O a whea tupu ai o le teimi o le sitianga. Ia e lenga te fwile. Manino lava le iei o le sitianga. E tusa o le mea na tupu ia Iesu. I lunga o le maunga o liwe wa umana utaua. O le sitia atu leo Iesu. Ma aluatu ai iao. Ma foi atu ilonta ma. E iei le sitianga. Usum tu wa fene. E moni le sitianga. A whaio e tau masarosalo. A whaio e tau whaalo tolua. A whaio whaaseina o e ni a onga mani. Nisi mesi se. Wha mautu neilo loto i le li. Wha pea e moni. E iei le sitianga. E iei li to e fio mai o Iesu e ave. I alana e kare sia. Talo sia i ala vea tuai ma umalo ainga. Tu iei mo o e tonu. I le pasi momo. E mania i o le pasi momo. E le tu e tinga inai. La lewinga o le pasi momo. O le sitianga. Aisa. Langa e whai asi whainta o le pasi lona lua. E le whaingo fie. A fio mai Iesu o tātou sauni ma tātou tā pena. Aisa e moni le sitianga. Tātou talo. Le tua mātou whaftai. E lau upu le fiafi. Mātou vi ia lava lau suafa mamalu. Aftai le tua wa i lau upu lo whamanatu mai ai mātou. A lau toi e fio whalua mai. Le tua mātou talo ina ia o ngāla upu. Tā pena i mātou. A mese i mātou e o lo whalungo longo le nei po. Mātou sau nioni mo mātou tā pena. E lau toi e fio whalua mai. E le ngata o si tianga lau fio mai. E whatu lau malo i le funga ele le langi nei. Whamanuia i au tangata Samoa. Whamanuia i mātou uma. E le suafo Iesu o mātou te talo ai. Amen. Ia sa mol tātou Paul Klamel nā tu tū leo penga le loto. Leo lea tātou hofu i whais tātou māro longa. Ia tāu pulola tātou tue whailoa i lua Iosfou. I le alofa maleanga le leo le tua te itai atu eilo o tu soifua maso mātou ola. Ia maus tātou whailo inga. I se lao e tā pena masaunia e le tua. Ia i si pese fōu nai pio na tātou ele atali ia sau ma tau wha e laulo atul tātou pese ia a whai te whalongo iai. Ia nei tango le share atul tātou pese le nā o le pese o le maua pule matu mua.
au se pese te whaalongo iai mai toi mana tunatu ai le tāua o le saulotonga na whaia o tātou tua ia na la ia lava o na whatu le nei pese mtu inatu tāua tele mo sisi ngā fua le nau mātu o le ngol tātou pese na ia o le maua pole mtu mua share atu ia ma watu i lau timeline ia whaalongolongo i lo ainga ma wo ia le nei fiafi ia o la auto o auna nei poni fono ti tātou wheloa e lweas fau whaso i fuia mo le nei teibi. God bless you all. Slava fasu mfitu ina pati o tolima o tolu uma watu livi inga ile tua sawia ina pati o tolima
o te pese ai me e toka a whetai e oni sanga ua e amai no tata na malingi ua onsa o loto ai Alleluia toka a whetai e whaalata na Yesu ua e whai Taimi o malama o te mai mai ai E te apa mai o te tau na whai Alleluia wa whawhetai E moni wana tau ave o ta tōtila Na whaatau wa ai o te iolama Na whaamomomoina Ia o la ule tangata Wa o ngā malo ai mai le whaawhanonga Wa ua whaae ai ngā i le polonga i le sua lo tato Wa o ngā wai le saolo tonga Alleluia, wa whaawhetai Le whaaolata na Yesu, ua e whai O taimi o malama o te mai mai ai E te apa mai o te tau na whai Alleluia, wa whawhetai Alleluia, wa whawhetai Le whaaolata na Yesu, ua e whai O taimi o malama o te mai mai ai E te apa mai o te tau na whai Alleluia, wa whawhetai O te pese ai mei ma whawhetai Le oli sanga ua e amai No tatana malingi Ua osa o loto ai No tatana malingi Ua osa o loto ai No tatana malingi Ua osa o loto ai Rivers of Life. Ia, manisi na whatunga pe o na tawalunga tuaile tautua sunga le whawhengainga pasta pōni whanuti. Ia, mali tanto por kalambe na pe o na masani e fiafio sunga fu o le tutu le upenga i le loloto. Whawtai e tuaile na auna mo le whauna ino le taimi. Ia, wafu le tanto por kalambe ta ua tele mao ngar tanto por kalambe mo tatou. Ia, le ngata fo i leo le whawtai nei wōma nei paanga. Ia, pe o na whaamanoa ina le nei fo ia taimi whapenana whaafonga ma whaalongolongo mai ai i le tātou porokalame pe o na masani e o le nei vanga na fiafi. O le tue taliuma le tātou porokalame le na i le asonga fua o le vai aso asau. Pea tātou o lia tui siolo ma se mano si mai le tua. Se isi le na whapopongo o le tātou porokalame na ua tus fluiva mirute o na tā leo se fulu. Well, in my fire
Ola si fonga matungo fiole tumetai Rope na Kari Madisi no fatunga motanto le nevanga la fiafi. Ya male tu radio Samos fully mai vetolo amoina wato se fulu tolo minute. Ya ona talo leo litu la se fulu mo manato le taburunga ina le tato tutua. Ya male tato por clambe le nevanga la fiafi. Moliatu fatai ya male malo ye la to umalava pe ona fatasi mai le tato por clambe. Ya le ngata foi lo le tatu tutua ile nei foi vanga la fiafi manuia tele malo longo le nei po manuia foi le lauso le tatu tinu ife amangaruenga o le aso ta o fero tatu le aso lulu ile lo fo malanga le leo le tua fa soi foi ya afai ua musu sei fai mai saupu te atua I fear lo alo fa valea ua e tu yo totoga o le lavaola e sililo mativa Tamao ainga Serilio ivanu Sasarama imoau Saole taeao Uatafia saoloto Te